ایواره بخیر بینرین چارپل مدیا و پیف تیویه ایشف دیسا ازوی هوانی خواه برز عبدالباقی حسینی و دو میوان مهیجه دیسا بوارانه اما بگشتی بویرین که 2 هفته های داویه لروجاوای کردستان و بجن کو پیوندی به دوزا کرد راه اما بحثا وام بکن به میوان خواره از اینها گازی میوان پیشیا بله پیشیا کم او بکن از گازی میوان خواب کم و پاشه جی امی کرده ویدیو خود داری کن بله هر دو میوان من بخیر هاتنه گهدر ستمر و برای دکتر خیرکی هون هر دو جی بخیر سر چوار هاتنه ما مستد اتجی ورات بخیر تو بخیر هاتی بله پیشی که هم دست به برنامه بکن ویدیو کی کرده ویدیو کی مهیا پاشد برز عبدالباقی حسینی هر دو میوان مبدا ناس کرن و پاشجی ایرو ما روشنبیره کی خواه و هر وها بجن ولات پاريزي کی خواه دروای ولاتون دا کر اما جبو ویجی سر ساخیه جبو مالباتاوی و جبو ویجی بخوازن بله آنها کرده ویدیو ما برابه بله با مستعد باقی هر دو میوان مبدی ناس کرن ده گلک باش و جرک دنو بخیر هاتنه بله سپاس کک مرزا ایوار باش تماشاوان هیجا تماشاوان پیف تیوی و چارپل مدیا و انتب بخیر و خوشیاتن دمیوان می عزیز ایشفهنن با مستا گهدرز تمر یکو بناوی عبدالمجید تمر ناوی اصلیه لیبله وهاتی ناسین جبرگلک چالاکی و نفساندن بیوی ناوی ده بناوی گهدرز تمر هاتو بلاف کرن او خلکمی روجاوای کردستانی باجار قامشلو جمیج و دست بکار سیاسی کریش سال 1988 کار سیاسی کریه پاش ده 1995 ده دست بنفساندن کرن نفساندن گلک نفساندن خو بلاف دکرن و گوتار بناوی گهدرز حتی انا جی بلکی کز گلک وی ناس ناکن بناوی اصلی ناس دکن چالکوانک بو دناو جوانان ده ده سال 2012 ده تفگره جوان کرد روجاوای کردستان دامزراندن و جوی چاخه ده جی گلک کارن باش کرن ده شورش سوری ده شورش سوری بلکی یکمین کسی گوهاته بو برتن اجبر گول دیجی رژیم بشار الاسد خدا پیشاندن هر وقت دیجی او یک جی کسین کو انا کسی آنجی انجمن اجتماعی کردی لسوریا دامزراند او جی بشداری و تفگری بو لیبله تشته بالکش الجم که گوهدرز گو کسکی مکتوم بو به ناسنامه بو او درفت نها جردانی پشت خوندنا خواه گو کار بلیزانینگه سوری خوندنا خو بردوام بکه وقو ما قلت كاري خوي سياسي صالح 1980 ونها حتى 2000 اندامي بارتيا ديمقراطي كردستان كردي بو فدكي باش رجي ل 2005 بشتي او سرهلدانا قام شلو و چند خورتين دلال وقو ما قلت تفقرا جوان كرد دا مزراندن بلكي بري شاش كربو او دوي تاريخ ده 2005 تفقرا جوان كرد دامزراندن و بكارن خوي قول دجي عربين هريمي رابن انجي لدجي ريجيما بشار الاسد
و کاربن کارێکی باش بۆ کووردا بکەن ڕوپەلێک فەیسبووکێوی و کە ئاراسێ برایم یوسف لە دار خستن و ڕیا وێ ڕوپەلا خۆیان فەیسبووکێک گەل لە خۆرد دۆرە خۆ جواندن 5 ساڵان هات حکومکردن هات بنچافکردن جاری رژیمە بەشار الاسد 15 مەهایەکێ 2012 دەماگو عەفو بەشار الاسد دەرخست ئەو هات بەردان پاش دیسە بەگەریە ئەنەکەسێ لێ دیتگۆ ئەنەکەسێ ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی وەک هوشمەندیاوی داناگرێ دەست جێ بەردا پشتی بۆ بەلاتە ئافرینی وەختە ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی تەهلوەست نەستەند وی و چەند خۆرتا دەبژێ ئەنجومەنێ بەردان کە گۆ دەرفەت بۆ کورتیە کورتەژیانەتە گۆت پاش ڕەگەت شتێکی زێدە هەبێت کاربینە زمان دەرباری دکتۆر تارق ناوی تارق جوێل عوسمانە تێناسیم بناوێ تارق خێرکی ئەوجی خەلکێمەی ڕۆژاوای کوردستانیش باژارێ دێرکەیە ساڵە 1986 لە گوندێ علی کامیش ئەس بوو باوەرم و هاتبوو نیفساندن دەیگویە بەکەلۆریا خۆ ئەنجی بەکەلۆریۆسا خۆ دوارێ تەختۆریا درانە خوندیە تەختۆرێ درانایە gelek tiştên baş mijûl bûnin 4 zimana daxive bi zimanê Kurdî, Erebî, İngilîzî, Almanî. Her wekî dî jî diplomek ki diwarê tendurustiya civatê de wergirtiye yani ji bilî textoriya xwe. Sala 1989 de bû endamê Partiya Çepê Kurd vê demê Mamoste Xêrdîn Murad ez bawerim ew serokeyê bû. Piştre 2005 du partî gihan hev Partiya Çepê Kurd û Partiya Hevgirtina Gel. Partiyek nû avekirin bi navê Partiya Azadî vê demê bû endamê wê. Bu endamê ji 2017 heta 2014 bû endamê navçeyê li wê duyê partiyê de. 2019 bû sekreterê Partiya Azadî di wê demê de. Dawî 2019 dîsa du partiyên dî xwedan hev Şepola Pêşerojê û Azadî Partiya Azadî her du bûn Şepola Azadiya Kurdistanê. îro ro cîgerê wê partiyê ye. Kongerê yekê 2020 û kongerê duwemîn 2025 ew bû gogomegot cîgerê serokê Partiya Azadiya Kurdistanê ye. An Şepola Azadiya Kurdistanê. Ew jî nivîskarek e, nivîskarkêjayê di gelek warên siyasî û tenderustiyê di nivîsandî gelek gotarî wê henin, gelek cara derkev seragahandine. Her wekî dî jî di gelek warên alîkariyê û pêşveçûna civakê de kar kiriye. Doktor Tarık ez bawerim ev bûn zanyarî derbarî te eger tiştekî zêde cem te bit karibînî ziman. Ha destê te sağ bê rastî te wêjî Kurd û danî ziman ev bû yani. Belê serçava ez bawerim hineka dinêsanî deng lawaz zayîf ez hêvîdarim ez karim deng cem xwe jî hildim li vir bû baştir bibe. De baş kek Mirza dikare dest gelekî spas mamoste wek me got rewşenbîrekî Kurd û her bêjin welat parêzekî Kurdistanî ku demekî dirêj bû li Almanya dijiye her wiha mekteba xwe jî zankoya xwe jî li Almanya temam kirbû îro emrê xwe kiriye em wek Çarpel Medya û Peyv TV ji malbata wê re sersaviyê dixwazin û her wiha ji gelê Kurdistanê re gor bihişt be serê milletê me sağ be. Belê bînerên Çarpel Medya û Peyv TV û dizanîn îro roja aştiya cîhanê ye. Em Kurd dibêjin heta Kurd bixwe li gor bîr û boçînê xwe gelên Kurdistanê ku azad nebe, serbixwe nebe û li gor jiyana, li gor daxwazê xwe ne jî em ê bêjin wela cîhan hêjî bi nav aştiyê danîne. Em hêvî dikin ku Kurd rojekî zûtir wek milletên din dinyayê wek her kesî di nav welatê xwe de azad, serbixwe û li gor bîr û baweriyê xwe li gor daxwaza xwe bijî em viya jî wiha biborin û
مامۆستا الباقی تشتێکی کوتبێژی تنە بە ئەزێژ بۆ تەمەشەوانی مە بێژم جارێکی دەمبینم بیرەوان کل بە تێبنی و پرسێوان بەرنەما مە دەولەمەندتر دبە برا ویژی بزان بن ئەگەر تشتێکی تبێژی بێژە ئەگەر نە ئەم دەربازێ بەرنەما خۆ بن. بەێ بێ گومان کەسێک کۆمەنتاری خودنویسینن چ زمانی کوردی بچێ بە عەرەبی بێ ez ê ji war bînim ser ekranê û eger pirsên wiha bin ez ê wa pirsê wa jî ji hed du mêvanên ezîz ê bikim û zaten mamosta gov tirkî jî hat nivîsanên tê ji mer wergerîn zimanê Kurdî. Ême kes tirkî nanivîsîne. Baş em carê de ji mêvanê xwe re dibêjin hûn bixêr hatine lê û paşê jî em diçin ser pirsa xwe ewilê xortên Efrînê dixwazin tevlî leşkerên rejîmê bibin. Sebebê wî çi ye? Çima dezgehekî saziyekî Kurdistanî tune ku li wê bibin leşkerên Kurdistanê ya jî tevlî hêzê wan bibin û diçin anha dixwazin tevlî leşkerên rejîmê bibin û rejîm jî em dizanin ku em ên behsa rejîmê bikin di xalê xwe dirêj de hêjî heta niha bi ewkê Kurda tu baweriyekî tu îmanekî pê naniye lê dîsa jî Kurd mecbûr mane ya jî xort çima diçin dikevne tevlî wê dibin ez ê wek doktor bêjin ewkê ew ê jî xwendiye dîploma wî jî heye ez ê ji wî bipirsim bêjim doktor kîja psikolojiye kîja atmosfere û kîja ewkên siyasî ye ku xorta xort ewkê tercih dikin ku biçin bikevne nav leşkerên bêjin rejîmê. Belê silav ji bo û taybet li Efrîn e? Belê silav ji bo te û bînerên bernama te rengîn wek em dizanin li hemû qonaxa de her miletek li jêr dagîrkeriyê de bê li jêr desthilatê de bê daîman her tim ew xelke dixwaze xwe em bêjin xwe kar û jiyana xwe rojane birêve bibe wek em dizanin xelkê me li Efrînê ji 2018 ve li jêr dagîrkeriya dewleta Tirkiye û hêzên opozisyona Sûriye li ser dewleta Tirkiye. Em dizanin 2018 ve xelkê me li jêr rewşekê awarte dijî. Bêguman piştî rizgarkirina Sûriye ji destê rejîma em bêjin rejîma dîktatorî ya ya rejîma Esed piştî hata herfandin roxandin hêdî xelk ew desthilatê ew grûpên çekdar xwe tevlî te radeyekî aliyê rêxistinî û rêveberî xwe tevlî leşkera Sûriya îro tê navkirin ew desthilata rêveberî ya leşkerî ya ewlekarî kete bin kontrola em bêjin hikûmeta Sûriye. Vê dê xelkê me ya Efrînê herçend ev hilbijarteyekî kesayetî ye em bêjin lê hindek sedemên rîlalîzm hebûn xwe tevlî vê ew ê dikin. Ev em bêjin hilbijartinekî wayî kesatiye lê sedemên bijêwiya jiyanê bûn zehmetîn ekonomî û aborî derfetê kar tune û ya herî belgî cihê dil nexweşî em bêjin dilêşiya me ye îro herêmekî ku em bêjin bajarekên Kurdistanî Efrîn hat naskirin bi Boka Kurdistanê û 366 gundê wê hebûn îro ew 366 gund û tevlî û bajar û qeza û nahiyên ser bi Efrînê ve ji Kurdistana em ê bêjin Kurdistana Sûriye Rojavayê Kurdistanê hata parçekirin yani hata veqetandin wek em ê bêjin ezmûna îro ezmûna ez navlêkin weke ezmûna Kerkûkê tê bîra me vêca ev ya herî nexweş û desthilata me Kurdî me nikare em bigin wê herêmê em desthilatekî Kurdî çê bikin ji dêrikê heta bigê Efrînê xelkê me kesên ciwanên me xwe bixwazin xwe tevlî rêxistinên leşkerî bikin ew hêzekî leşkerî me ava nekir
يعني ام بجن هيزا ما تني حتى كوب عليها جي ورده بند صلاة ودا افجي بد سدمن سركي انه او خلق ما يلعفيني او قورت ما بري خدنا في افجي ليا هري ام بيديشن اف لسر بنجها كي بجن ايديولوجي بين پرورده كرين لسر بنجها كي ايني وثاني او اف خورتانا سبب باشاروجه ده ببي وكو كارتكي اجندا كي فيدا صلاة يلو دا صبا برانبرين كاس دي وبدن جنكرين بدن بيخن شراده شو ام دزاني يو بناوي ام بجن هلمتن إيلي هوزي بري خوا فزعة العشائر وعربي بيجن بري خوا دانا سويدا وبرآفا سوريا اف مترسيها سبي اف خورتين ماجي بري وبدن واجهها وافانا نتني جبو ام بيجن هريما خوي عفريني بباريز وبرفانية برده بكي اف مترسيجي هي بين پرورده كرين لسر بنجها كي ايديولوجي ايني توندراوي ولسر بين آراسته كرين بآراسته كي جدروي جغرافيا عفريني ويا هريما سر نافچين عفريني با اف مترسيه دبوا يعني خلق تفكر عمي سياسي اف خوا برپرسياتيا في قناخي دركتيا واف خورتي ما بهاتيان هم بيسكرين بهاتيان او كرن لي يروم دزن روشة عفريني مخابن لجير روشكي آورتا وروشكي تايبه درباس بله گلکی سپاس دکتر طارق خیرکی از تیم با میوان خواه گهدرس بله همان پرس با جناب تالی گلو او خورتانا جبر کو تو تشتکی جی کی دن ندیتن کو بچنوی و برانبر اوان گروبن تروریستن کلوین عمشت و حمجت و نظام چنه کو بکاربن با اواکی خواه بپارزن چون کتنوی یا جی پارتی ما سیاسی به تایبت کو انا کسد بجام لعفرینه نه بیروی ما هنه نظام او که ما کاری ما سیاسی هنه املو کاری خود کن چوان نکارم پیشیاوی تشتی بگرن که خورتا بکاربن جتشتکی وسا جبیچاری خلاص بکن سپاس مستسلا بوريد بوتا ميوانت وتماشاوانا دكتور باشتر اشتغلي سربي مجاري از بيرم افتر ليبونا وان قلكي خطرت ترس مترس داره بكي بامكارانين بيبر وردكرسا ايديولوجيكا رجيمي اولي كري حشك جهادي وجر بيجن بكي بكار بامكارانين شرنا جينا دي تجي بامكارانين وكر سويدا وان كرن شامي وان برن جلبي ام العام اسعي شوان خطر براسي خطر مظن يعني افكاري قدبه ريزا كرد يكريزيا كرد شهبتخ رجيم دبينا جو كرد بابو علي ويتين اف كونفرنسا قامش له كريزيا كرد مالا كرد و دسيا كردي جو تشيبو يجبو برجيم رقفتوغي انكسر ما في كردا تكاري ولو العفين واندبه لوازية خ في إكريزيا كردي المخاب كردي قلت لي بونجي أقدش مجمار قال لك أنت تقبل برنج وأنا عربون قال لك جي عليك اللي تبلي بون جبرقو درفل زوار هاد أو هرمي خبارزن باجاري خواه باشترقو حمزات وعمشات أو أشتين تركيا بن يعني سا عربا بين باجاري وان او بين عصايشي وان بين تك التاخي وانا ولا باجاري وان درفش قال لك جمان بلكي بفيرن قد فكرين او شخره هر او هريمي خبارزن باشترقوا عرب بين هريمي وبارزن ولسا تعداري الوابكن بلكي شو عليكي تكسن ماولو تفكرين جو تبلي بن باشا كسنجي تبلي بكي جو برات تبلي بون لي بحجمار هريجي كيمبو ما تصيدار براسي و تبقى سياسي كردي لورتنا مخابن بري وجدت تركيا دبو دسي ائتلاف دبو بوزيشن سوريا دبو اما انكي دبو انا كسي باشك جيبو لأنا كسي نكاربو تشتكر معنا بري وجه او قاس تعداريه والكردات هات مشتقوا هات انا كسي باشك جيبو نكارب تشتكر معنا تب بشتي رجيم انو هات ورجيم بشاركت رجيم انو هات او فصيلي انا او شتك تبلي فينا بون وائتلاف اوبوزيوني همانجيا اوبوزيوني او انا كسي باشك جيبو هرفي تهز جيرنا وتقدر جيرنا ما بدر بكيره
دیساژی نکاری بۆ تشکی بکەن و تافگەرا سیاسیە کوردی لەورتنە ئێدژی قەسەدێ و هەر هەسە دێوانن و پەیەدێ کارێمە کوردیج عفرین حتانی بلی سەرەکانی و گرێسپی هەرێمەمەی دی سێوادی ڕۆژەڵاتی پەراتی دووری عفرینە لە تاخێشێک مەخصوص و ئەشرەفیە لە حەلەبێدە باشترە جبەر کورد وەرنەگژێ بەشک یەپە گێوامان دوور کار باش کرد حد تاخی خۆ پاراسن حد و تاخ بەلکی 6,000 کورد تێدەنە حد تاخ پاراسن حتا ئەنا ناهێلن هێزی ڕژێمێ و ئاسایشی ڕژێمێش دەرباز بن لێ مخابل عفرین باژارێک کوردستانیە مایە بندە سێوادە ئەدژی گەرەک بەشێک ژێ نەرینە کوردی بە ئایەک بە کنفرانسە قامشلۆ وسر عفرين قفتو بكن تكز وما في عفرين وافكاري عنجي وبشك مظن وقرنقش كردستان سوري تكز ويناك ناحية المتاني وبشك قفتو جاي وما بالرجيمرة سرفا مثلا يعني انا كرد قاسي دوري ذيك ابن راو استلم راسي وباش بي ودرفتي بدن وفدي كردي دستيا كرديه وعطي ابا كرنج كونفرنس قامش دو بكاربن او بكردي دا خوازا همو ما في كردا بكن العفرين وغيني عفرين جي دستورة سوريا یانو ده بو چاره سریه. بله گلکی سپاس ما مستعد باقی استمه باته براستی بویرکی یاجی او کی گلکی خطرناکه که خورد لوی به چاره بمینن یاجی با آواکی بچن بکوین ناو عسکرین ببن لشکرین رژیمه سببی چنه لگور وان سبب حتی انها پارتی می سیاسی وان سبب ندیتنه جبویت او کی برنامه کی وان تنه که ببن آستن که ریل بگیرن که نچن خورتنه کم نوان داره جناب تچت بیش بله بگومان سبب هیه پشتی داگیر کرنا عفرین 2018 و راگهاندنا هریما باکر و روجهلاتی فراته که خلکن می عفرینی بهیوی بون یعنی کس نما گوا بپارزه لجبر گوا هیزن چکداریه جاری ترکی وگه هاتن کتن عفرینی ده خودیتن نچار بی پشت بی کس دگل گو انا کسی ویدا ما داوی گو والله با بیروک ملور هیه چه بویه دی ساجی او انا کسی انجا انجمن اجتماعی کردی نکاری بو پروژین باش بو خلکن عفرینی پیدا بکه کار با خورتا کیماسی کار کی جوار پیدا بکه مثلا ابوری به پاراستنجالی و ویش برخلکی ور بلنگازن حتی دلك جوار داري زيتونه تخصن يعني زيتون يخطا بفروشن او هيزن چقدار دست خداني منسر برانيا برهمن واخلكا فكسن بهيفي دبي نچار دبي وك حردو حوالا يعني زمان نچار دبي گو شخور پرا پیدا بک مثلا اکونومیه خو بپاریزه ایرو رو اگر بيجن لشکر شرع ایرو وردنن کارن قفال وابکن فانا خلكي ور كاربن اوجي ببن دس هلا داريه بري خوجي قزنج بكن اكونوميا خوجي باش بكن وكيل خوجي بباريزن لديجي فا جروبن اگر ام بيجن جروبن انجي بلشكري يونونو كتن عفريني تشتكي دي هي يعني دما جو شرع سردان عفريني كر هنك جا اندامن انا كسب بيرو نشتن قريبو دوي دميده يعني انجمن اجتماعي كردي وك پیمانه قال خو وشرع بكرنا انه افهريم كرديه امكار خدي له دركبن امكارنا بباريزن باليكاريا وك حكومتانو يا صلاتاريانو قريب تشتكي وها بكد لما خابن خوياي او امكانيات واتنا يعني او هيزا واتنا جو كاربن بروجيه كيولو وها بكن كاربن هريما عفريني بهمي جندو باجاري خو كاربن بباريزن وكاربن تشتكي خلكي خور بكن وهر وكي يجي بيجن حسدي انجي هيزا سوريا ديمقراط يعني دستي خوجيش تبون او جدما 2011 حتى بيدا ما داوي تشتن تيغو تن سراغا عندنا دبيجن اجيرو رو گفتگو انگو چه دبن بلکه ابا گهدرج يعني زمان دبن اگر گفتگو چه ببنج بو پیش روجا كردن سوري انجي روجاوي كردستاني دبيجن حردو هريمن عربي جدر الزوري ورقه بدن حكومته لهمبري وي عفرينه وسريكانيه بقرينش كرداره براسي اگر بروجه هر سري تشتكي قالكي باش به اما هريمن خويه كردي بباريزن اما كاربن يك اگر بيجن بلد يك پرچه
روجاوای کوردستان جبر سرانسری باکوری سوری همی باجار و باجاروکن و گوندên کوردین يعني كارب او يكيتيك سياسي بو كردا فبو سبب بيشي وداوي وا كردن عفرينه بشتفانيش خورنا ديتن وخديتن بتنه بيت افقرا سياسي كردي جلو ما وقو هوال جيقوت نهمي كسشون بشك جوات شون جبر فقير بلنغازن تخوازن خودي ببن تخوازن او جي تشتك بن دبي دسلاتي داريانو دیسا جز بجم انا کسی لوره کاره به خوب هز بکه کاره به پروژه انجوا خلکار پیدا بکه که مانی او تشت ناف دسته واده بین بپارزن کاره من خوباش جیان خو برنگه کی راحتی بشوپین بله تکمل بله گلک سپاس اگر میوانه ما تشتکدن لزیده نکن دمینه لسر هیوی دمینه لسر پارتی و رخستنی ما روجاوای کردستانی که هناك بروجات داينن هناكي او برنامج داينن كو بكاربن هم ببن استنجز بو فيتشتي خورتي ما نتشن نبنو قربانيش بو خلقتن خلقي نباري خلقتن نباريزن وهم جي بكاربن دهشتكي كردستاني دا بيجن عفريني بباريزن وسريكاني ودري دوري دم بباريزن ام في اواي درباز دبن بله امتن سرپرسا خواه دودیا ام دزانی که اول دمکیه رژیما سوریه دخوازه لسوریه هلبجارتنا چبکه جبوی کمیته حاضر کرد جبوی دستور حاضر کرد جبوی او هنکی هرما جی تسپید کرد که دلوان درا هلبجارتن چبه و هرما کجی لگوروی مختاره کی بیجن 5 kez 10 kez ya nizam çıkasa her heremi gorwi ew jî danî ku çıkasa lê bi giştî nebejî ji beşekî mezin ê Rojavayê Kurdistanê di nav bernama wan û helbijartinê danîne elbet sebebî wî hene ew sebebana emin ha bihevre biaxivin û gelo ji bo Kurda peyamekî baştir e devleta Sûriye ji xera nav Sûriye helbijartinê xwe çêdike û beşa Kurdistanê jî hêştiye ji bo Kurdistanê birav jî ji bo xwe helbijartinê çêkin heta ku kame bibin devletek ser bixwe bibin federe ya jî çawa ez dîsa tên ba doktor cenabê te cîgirê serokê partiyekî Kurdistaniyê Partiya Azadiya Şepal Kurdistan ya jî Kurd li Sûriye bîrû boçûnê te çi ye li ser helbijartina sîstema helbijartina Sûriye û li dervemayîna Kurdistanê ya jî bajarên Kurdistanê tiştekî ji bo me bi erêniye pozîtîv e ya jî negatîv e بله کاکê Mirza em dizanin wextê ev rejima nû hat li ser deselatê yekem hingav davêt em ê bêjin hingava piştî hêzên çekdar tevlî kir û xwe kire serokê vê komarê em bêjin hingava dudê anî dest pê kir got navê kirin diyaloga niştîmanî wî wextî em ê bêjin nexşeya siyasiya Sûriye hate nexşadan yek ji we ew ê pêkhatîn xelkê Sûrî yanî ev rejim daxuya kirin ev rejim wê nehatiye em bêjin pirsgirêka çareser bike belkî em bêjin pêşhatiyê wê nêserekî de gelkî giringî dida çawa bikarin peywendiyê xwe ji derve li ser asta dewletên kendavê weke ser asta em bêjin dewletên Rojava weke Ewropa Amerîka va dewletên zêdetir ew terkîz ji bo vê yekê ew kongreya niştîmanî çêkir tenê em bêjin Erebên Sunî ewa bû taybet hêza HTŞ Heyet Tehrîr Şam ew kongre birêvebir piştî wê dest pê kir ev mesela pêkhanîna hikûmetê û ragihandina distûrî ev her du hat xuyakirin ev rejim ne hazir e tu pirsgirêka çareser bike û jê re ne giring e heta niha jî deva em
گۆتارا wê ragendinê medyayê dibêjin Sûriya yek parçeya wata ev ne kes ne cudaxwazin parçexwazin em ê bêjin ev dibêjin divê ji hêza Sûriye ji dêrikê heta bigê derayê li bin yek desthilatê de bê bê hêza yek hêz hebe li Sûriye de û tiştek nîne ev pêkhatê ne wek Kurd jî pêkhatek ji pêkhatên Sûriye bin sêwana Cumhuriyet Arabiye Sûriye Komara Sûriya Erebî û bin vê desthilatê û ev em bêjin ragendina distûrî ew ragendina distûrî jî ya hate ragandin em bêjin bi hêz kir ew desthlata Ehmed Şerh hemû desthilat û em bêjin ew de em bên ser li piştî ragandina distûrê û ev mesela pêkanî eva mersûmekî komarî dida bi navê pêkanîna berlemantera Sûriye vê berlemantî tiştek nîne wek hilbijartin wek hemû em bêjin yasayên navdewletî de û hilbijartin biko xelkê Sûriye biçe bi şeklekî bi şêweyekî aştiyane û şêwekî demokrasî xelk dengê xwe bide tenê biryara ev em bêjin ev berlemanê hat danîn 210 endamê vê berlemanê ne heftî endamê wê serokê Sûriye niha ew destnîşan dike ew 140 diyê mayî ew 140 jî ew komîta serokê Sûriye ew destnîşan kiriye ew komîte va 140 dî helbijêre ne helbijartin dike yani em bêjin dengdanê nayê dikin tenê em bêjin yekem dîroka cîhanê de ev tişt çêne bû 210 endama 210 kes bêne destnîşankirin ne bi helbijartin ne bi dengdanê ev jî mixabil û ya herî belgî ji bo ew ji bo me wek Kurda jî parêzgeha Hesekê û em ê bêjin parêzgeha Hesekê ew du parêzgehê dî jî ya parêzgeha Reqayê û ya Swêda jî hate dûrkirin vê şanûgeriya he em karin ev lê bikin şanûgeriyekî komîdiyekî şanûgeriyekî komîdiye ya navdê têkirin bi navê hilbijartinê berlemanê û ev tiştekî pêşbînkirî bû yani em bila xwe em nebînin tiştekî zehmetin û ev desthilat hatiye wê wek xwe tenê ew yasayê wek xwe bixwaze wê cêbecê bikir wê siyaseta xwe cêbecê bikir û ekîd em mav em Kurd hatine dûrkirin yê min ez vêja wê girê didim siyaseta ne tenê siyaseta rejimê ew dûrkirina Kurda ji prosesa avakirina Sûriyê wek çawa me dest pê kir goş diyaloga niştimanî hat Kurd hat dûrkirin heta bigin berlemanê ev dewleta em bêjin wek Tirkiye rola wê destnîşankirina siyaseta Sûriyê de he û ji bilî vê yekê dewletên kendav û dewletên dewrober û evana kêşa Sûrî nema kêşekî Sûrî ye tenê kêşekî herîmî ye û navdewletî ye ji bo vêkê ez bînim ev şanûgeriya berlemanê bi rastî cihê pêkenîne û tû mafa jî wê nede wê ke 210 kes bêne destnîşankirin û herin vê ew ê de wê nexwedî biryar be wê nikare tû biryara jî bike tenê desthilata yek kesî serokê vê desthilata he wî desthilatê ew bikir û hêdî rewşa Sûrî ber alozbûnek diçe deriyê eger ev qonak jî were biçe serê em barkê paşaroja Sûrî ber û şerekî navxweyî diçe bi vê siyasetê bi vê zihniyeta îro desthilat birêve dibin. Belê gelek spas ez dirêj nakim tên ba birêz Guterres Temir ez ê jê bipirsim yekê jê rast va şer'a ji bo xwe sîstemekî li serê xwe ew kiriye û wî daniye wek birêz doktor jî behs kir êjmara parlamento jî daniye dê 140 wî ya jî ewkî wî bi hilbijartin werin ê dinê jî ji derê din dê biryara Ehmed Şer'a dê bibin parlamenterê meclîsa wan lê ya balkêş ew herêmin ku anha sîstemê qebûl nakin sîstema şer'a qebûl nakin dibêjin em la merkezî ya jî ne merkezî ne navendî sîstemek ne navendî dixwazin
دموکراسی تخوازن مافی هر پیکاتی تخوازن شرعا آنها وان هرما بيجن دكتور جي باسكي حسكر رقاص سويدا وسبيدوسبا بلكي درو دورين جيكو على ويلد منن برافي آوه بلكي وانا جي سبيدوسبا جناب درخه بس بمين الشام ودرو دوري دولتك وسا شخرا فابكا وابدنا جي شخرا سربخوابن يا جي تشوابن اوا بسري خوا اف سيستم بسري خوا گلو پروبلمه کی جبو شرع درناخه یا جبو سوریا گشتی درناخه و چواد بکو اف هر چار هرمن کو براستی نیو نفوسا سوریه لدروا پارلمنتو ادمینن جناب تو چه بیش او دخوازه پارلمنتوی کشک گو رواتیه بتخواه تجير وك نهل بجاردنا ابواني وك دمام مسلمان هذا بلكي خلافات هذا وك شورى هابو او مجلس شورى عنده منا شورى يعني نهل بجاردنا صندوقا قملتر هل بجاردني بكنا او جناب خوي هل بجيري وانا كسن جير تبكا خن وكسن نقول خوي دينا حلبي بتابو انه نرجع فرنجي دينا انا فرنجي ورا وين نرجع فرنجي دينا ولكن انه نري ابي حسكي رقه سويدا ابي بنت صلاة هسد ودرزياد بلكي جوان حفتي جو دستي شرع دنا حقيوي او انا البجيره بلكي كسنا جور او البجيره او البجيره جكسن ابي جو مخابن يعني تخازن خب فروشن يعني خد فروشن يعني تخازن نابي خد قرن كرسي كي قرن برنات قرن شخوره نغمه واي كردايتي يعني كسنا انا ولو الجم سويداج يعني درزياج وجم كرداج كسنا انا تشتي مترسيدار جو كسنا جوان البجيره جوي حفتي دنجي خو يقول حقي وي داي حق داي خو وهو البجيره نونري رقه وحسكي ونونري سويدا واتيخ برلمانتو دي تكذب كزياني وجقر نكن فقرن بين باجار كسن الشامي دجين الهريمه دي دجين لان كارن بين بجين الهريمه رقه وحسكي وان بهريمه سويدا افكاسي برلمان عندهم نونري فهريمه بالبرلمانتو يده ونوير بفكر هرمي خواه فكر سويدا بكرتن فكر بيج محسد بكرتن نوير يعني انه نري ملته اول جم خوادينا بنافي كرد حبي كرد وكانا جارادي او كونغرا خوشي كربونيا دانو سنتنيا الاجتماعي يكتوك كرد هانيبون يكتوك درزي هانيبون دي ساجي برلمانتو يجكارو لبكه تنكسي كرد تنكسي درزي بيني واتيخ برلمانتو يده وفاهم كرد جانينه فادرزي جدامدنا كرد جدامدنا شقو علوي جدامدنا وبرلمانتو ياما روايه شرعيه مخابن يعني او ام عقليه وان ناي غهرتن وخياي سر نافنديه حشكن وتخاز كسر رابين وقت ما بشار دقو برلمانتري ويكي جد قلت سوريا التهندك التبشوك قرقت سروك كالتيا دنيا يكشبك وين كاولو بينجي خرشب كالخن فيرجي وبكنس برلمانتو يده وزورا بشتي وينا وكارج في مرحلة دمكيرة وكارج يربكن جبو دستور كان جبو تشنانه وكار بكن بفينا في درولو وبشرج سوريا خرابكن وبوارنا نار سريد نرينا مده انا اگر مش كرداره وزرزياره اوش فقره روشتني بوار بكه دانو صندني بوار بكه قوارتنا اعلان دستوريه كرنا جي فقره جا اخو فقره وسوري كنا بندي فقره دج فقا بي خو فقره بقر يعني فقا با بيك بينا وبردوان بك براسي روشة سوريا بخراب بان نكار تشكي بك بشر نكار بكرد هريم كردا وبشر نكار بهريم يدجي يعني هريم سويدا واجي هريم علويه مخابن تشكي واتنبون بن دسمان تشتي بوا بيج نكار دنقبكن لهريم ما نج حسد يبانا براسي وهريم ما وكريم علويه نوقع تسيا وقع علويه وسريم كربانا ومنكا بتنكر وقع عفرين يعني مخابن ليه هزيري ندايدي وخزانه جو تركيا جي دوی مسئله ترکیه جی دوی باوری دی گو نکار شرب کشبر کردایی به پروژه آشتیه یا باکوره کردستانه به ترکیهش بورو درباس نابه و علی کاری آوینا که تیجی کردایی هدیجی هست دی پروژه لاده فراده
وتركيا فهم كريا تش او جيزانا جو داخوازا دولت كي درفا بك ودرباس بالله الكردا خينا خيارات كي مظنه او جنوي ربتشي بك شرع ام البنديفان گفتگو وانن وامريكا جي اخذ وجارداوي باراك قوت يعني نونري ترامب قوت سوري كتفينا فنديتش به هنا فدرالي بين نزيك فدراليه اف بقي سري بجم زور يعني وانا هالبجارتني خو تشدكن ما اي ماجي بجن هريما درزيه وهريما كرد ليدجين هريما شينا بيوي علوي ليدجين اوانا جبرا بجن اوا امجي هالبجارتني خو تشدكن امجي برلمانتوي خو تشدكن دي تشابه بري دكتور كريم كي ببوره مج خاص از ویژه بینم زمان باتی و اف مج گریدا و مج اهل بجارتنی و ما وگو شپل آزادی کردستان و برا کردستان سوریه هم چند پارتین سیاسی نه ما داخویانی خود داخویا کرد ما داخواست کرد برلمانتاره که هریم کردستان سوریه بیاوا کردن و بایکوتا و شانوگریا برلمان سوریه بکردن امجی داخواز ما داخواز نروانه ملت کل سراخا خود جی و ام شک ام بیجن شیوه دستلاتا خو ام خو بره و ببین دست پیکش آوکرنا برلمانتاره کی برلمانه کی هریمی ام دست بکن اف ما داخویانه خود داخویا کو ما دا چاپ منی بله گلکی سپاس برز گهدارستیو تشتکی بیجی اگر نازده بچن با ما مستعال باقی نه ما مستعال بله ما مستعال باقي تفردا هلبت چند برس هنا دكارا يعني برسن جالية سياسة با وبجن دولة إدارة كرني باشي شرع وسا تخوازا كرد نناوندي تخوازن درزين نناوندي تخوازن على ويجي وروجي أرديا خواهد شكرن اواناج در کتن ريخستنا خواهد شكرن گوتن امجي نناوندي تخوازن وشرع جي تخوازا هالبجارتنا كي وصاب که قالوا اواناج الناف خدا نكرن إيلانا كي بدن ويك دكتور جي قوت إيلانا كي بدن امجي هلبت هريمي ماجي هنا دست امجي دست هلاتن امجي دناف خدا شخو حتى انا ام خو إدارات كن اگر او بام تكرن شخورا مجلس خواجي تشيكن وامجي بچن هالبجارتنا وبيجم برا الشام لوي بمينا امجي بلكي شام شاكر بل بيجم قامشلو جوي شرينترا قامشلو جوي شرينترا امجي بزبرنا قامشلو بله از برسبات بدم كك ميرزالي بلي لفير كومنتارك دكتور ولات محمد قال لك بالكيش قوتي درباري اخورتي مي عفريني قوتي كبناو لشكرين دسلا داريا شرع دبي دو ارمنجي في مسألة هنن او يكاره بيجي واي كرجي بونن دناو لشكري مده يعني ديمك او هبونا هسدي همي نلازمه دوامينجي كاره كردا با كردا بشي نهري من ديتر وخلكي بكوجي بينولها با كرد وتكوجي نعم وتكوجي يعني كاره بنا في حرب وخطري دبي مسألة هبن جبر بيها وي قرك خورتي من العفريني هاي واجبه حرب وخاله هبه داكونك بالناف لشكري الشرع بكيماني دسبيكي انا يعني دبي خورت هاي جي هبل دبي بارتي مي سياسي جي خورتا زيادتر هاي جي هبل بيغومان بله درباري برساتا هوال كيفال فرني دسان دي قوتي اف تشي شو فكرنا قركم كردوها نفكر حريق هر هريمك برلمانك شخور بك يعني تشتكي قال لك الوزه ليه بلا اجي بيجم يعني براسي بري انا من قوتيه كرد وقتها بين بيشكوه كرين جوي بروسيسي وقو بري انا جي بقول لك ساعات بيشكوه كرين قرك او تشتي خو بكن يعني قرك تفقرا سياسي كردي بيشتي جو شرع بريارة شوت ستاند جو حردو باريس جين من بيجن حسيتشا ورقاي حتى بشك دير زوري جي بيشكوه كرين ويدا مي قرك او بريارة خبدن كالترناتيف شيء كان كاربن شبكن يعني الفر حرتم دناف عربة قفتقوية دي كما زوجوار واد بيجن الفر الولاتي نرويج جروبك هي جروبك خلق هن نابي سامسكن سامرة بينجي حضر كسن وبترول جي لهريما واي حكومتها نرويج شكرية قوتية تمام
هەمی مافێ وەژوەرە پەرلەمانەوە چێ بکەن بەشێک ژ میزانیا دەولەتێک پەرێ دەولەتێژی ژوەرە هەرێمێ خۆ پێش بخن و تەمامە ئەم بە هەورە بڤی ڕەنگی ئەمێ بگهێنە عینی تەمامەن ڕەوشەمەیە کوردێ ڕۆژاوە ئەم لە هەرێما خوێنن ئەم کارن پەرلەمانە خۆش شێ بکەن و پەترۆلە دنام مەدە یعنی بەشێک ژوێ پەرێ وا پەترۆلێ بگێمێ هەرێمێ تمام یعنی وێ چەخێ ئەو پەیوەندیە نابەرامە و شامێری ژیوێ خۆش بێ و نۆرمال بێ و تی شەر چێنابێ و تی دلمانیجی چێنابێ یعنی گەرەک ئەv ئەلتەرناتیڤ جەم تەفگەرە سیاسی کوردی هەبێ وەگو دکتۆر تارق ژیانی زمان یعنی پەرلەمانێک دەبێ ئەم سەر vê بخەبتن هەگەر ئەم نەکەتن پەرلەمانە هەندرێ شامێ یا سووری گەرەک ئەv ئەلتەرناتیڤا ددووە بێ ددووە هەوالێ مامۆستا ئەوە خاڵێکیژی ji daxwaza nenavendîtiyê بێگومان بالضبط عین ئانجی فدرالیە ئەگەن بێژم پرسا فدرالیە دکن گەرەکە ڕنگ بێ گۆدەرس تشتێکی باکێش گۆ مەسەلا منتەلیتێتا شەرع بێ چاوە vê پەرلەمانی ئاڤە بکە ئەو بخە پەرلەمانی ئاڤە ناکە بێ تشتێکی نابێ مەجلس شوورایە مەجلس شوورە وەک شێوەرمەندیە نابەرە مسلمان تێدێ ئەو عین سیستەما سعودیانی سعودی عربیە سعودیە ئانی چاوە سعودیە ئەو مەجلس شوورا جەم هەیە گۆمەلک نیڤێوێ تعیین دکە ئەو دبێژی فلان کەس و بێوان کەس و نیڤێ دیژی ئەو کەسن گەمبێژە ڕەوشەمبیرن خودی سەرۆک عشیرن سەرۆک گروپەکی مەزنن ئاواژی تخن ناف خودێ و خلاص ببن ئەف کەسێک گۆ تێکە بن پەرلەمانە شەرع دیژی عینی ببێ یعنی منتەلیتێتی هزر دکە پەرلەمانە گۆچێ ببێ عین وەک مەجلس شورا یا سعودیەیە یعنی ئەف جەم هەیە طبعا بریارە گۆستەن ئەنو حرسی هەرێم ئەنجی حرسی پارێزگە لە پاش خستن گەلکی غەڵەت بوو یعنی ئەگەر پەیمانیش بۆ ئۆروپیا بگۆتانە وایە دەریێ پەرلەمانش هەموو کەساڤەکەیش هەمە هەرێمار بەکریە بەلا کەسێن سیچا خەلکێ خۆ بشینن و سوێداژی خەلکێ خۆ بشین ڕقا خەلکێ خۆ بشینن یعنی کەسێک ئەو هەلبژێرن لێ بەلێ مەسەلە جێ باوەرم تشتێکی پاش هەیە پلانێک لە پاش هەیە ئەو دزانێت شەرع دزانێت پێشەڕۆژێ دێ وەگو هەواڵێکی جیهانی زمان وێ دابەشکردنە سووری چێ ببێ ئەو هەرێم هەردوو هەرێم ئەو هەرێمە هەری خورتن هەری وەگۆ بژین ئاگر هەندرێ وادەیە مەسەلا کەسێ علەویژی ئەوژی پلانێ دەی ئیرۆرۆ واجیش خوەر ناوێ هەرێمێکی هاتی ڕاگەهاندن دەبێ ئەوژی هەرێمامەیە هەرێماجێ بێژین ناوچە و ڕۆژاوایی سووریا یعنی ئەو لاتقیە و تەرتوز و بەشێک یعنی ئەوژی خوازن ئەوجی وەک هەرێمەکەش خوار بکەن ئەوژی بێگومان وێ دۆزا فدرالیە بکەن ئەگە فدرالیزم هات هۆلێ دهندرێ وڵات گەلێکێک میرزاش بەر خاڵێ مەگەلێکە نەمدی کارنگەلکی بێژن بەێ گەلێکسپان یان لەسەروی مەرت کەرە زێدە باخە هەلبەت ئالتەرناتیڤێویژی زافن لێ ئەگەر میوانێ مەژی تشتێک دن نەبێژن ئەمێ دەربازێ خاڵەخۆی سێ ببن تشتنە باشم دەربازێ خاڵەخۆی سێ بن ئەوەکەک میرزا بەس ئەv دسێ خەلکنی دساندن بە عەرەبی هەواڵێ منۆزات دەرویش دەبێژێ شەرع ئەو منتەلیتێتە دەولەتەکێ نوژەن ئانژی شارستانی جەمیتونەیە ئەو دخوازێت دەولەتەکێ گۆر خوا ئاڤە بکە ئەو دەماکۆ وەزیرە کارتینانجی کەسا دخەجیەکی ئەو دەزانێت چی دەکە ئەو مەسەلا پەرلەمانێکی وەگۆ مەگۆت ئەو پەرلەمان دخوازە هەمی تشت هەمی کەسێت پەرلەمانێ دێ هەواڵی ئەنجی هۆگرێوی بن هەواڵێکی لڤەرجی دەرغام فەرمانۆ دبێژێ ئێوارەوە بخێر ئەو بخۆ چالاکوانێکی گەلێکی زیرەک دەرغام لە ئەلمانیا دمینە هەرتم چێ بۆ بەلاتم سەری کورداتێن خۆ پێشاندانەکەی دکە تەناخوا گەلک پلاکاتە چێ دکە وکەوێت ترێنستاشونا دێ ئەنجیتکەوێت گەلێک جێنگ و خەلکێ هەنن بالکێشیە خەلکێ دکشینی سەر کێشا کوردی سپاسکەک دەرغام ئەم جارێکی وی بخنە بکن میوانێ خۆ ئەگەر حاضر لەڤەر دکتۆر جەمعان تشتێکیژی دبێژێ دەبێ ممکنە پەرلەمانێک لە شامێ بچێ بێ و پەرلەمانێ مەحەلیژی یعنی نافخۆجیژی چێ دەبن سیستەما فدرالی دە بێگومان دکتۆر ئەو دبێژی گومانە من جاگە کورد مشارەکە بکەن پەرلەمانێ ئانا دێ گەرەک هەندرێ دەستورەکێ دەبێ نەولۆ ئانا پەرلەمان چێ بوو خەڵەت چوون دەرباز بوو دەبێت دەستورێ بێنیفساندن
پەرلەمانە گۆچێ بێت پێشەرۆژێ دەبێت پارا کووردا برەنگێکی ئەشکارە بێخویاکردن سپاس gelek spas ji bo temeşevanên me û malawan ava em derbasê xala xwe sêyat bin ve esma carek din pirsekî kiriye lê xala me sêyat çapêketina Mezlûm Ebdî bi endamê Kongreya Amerîkî li Urdunê em dizanin ku ev heyetekî Amerîkî ji paya bilind li gel balyozê wanên Tirkiye û her wiha berpirsê Sûriye li Sûriye pêşî li Şamê civînekî çêkirin piştî wî civînî li Urdunê jî bi Kurdara bi Mezlûm Ebdî û berpirsên rêveberiya Xweser navê jinî ji bîr kir. İlham Ahmed belki bir. İlham Ahmed ewana bi heyetekî li Urdunê civiyan elbet li wê gelek tişt hatin axaftin tiştê ku di raya giştî de hatiye ew kirin dibêjin li ser ew deh xalên çi ew peymana dehê adarê dibêjin li ser wî hatiye axaftin em nizanin lê ez dixwazim ji we bipirsim doktor hayate ji wî civînê heye encama wî civînî çi bû sebeba wî civînî çi bû û ji wî pêda çi hate gotin ya ji rewşa Sûriye bi giştî siyaseta Sûriye ji wî pêda çi guhertin hat belê weke em dizanin destpêkê ji manî ziman ev rejim wextê hatî bi rastî hat û demekî Kurd de dest bi hindek tawalên mezin hate kirin yek jê mesela ew komkujiyên benda em bêjin berava Sûriye hat kirin Latiqiyê û Tartûsê wa dijî derheqê Elewiya de hat kirin yanî ev rejim em bêjin hişmendiyekî tolvekirinê yanî ew siyaseta bêjin tolvekirinê hatibû Elewiya kir piştî wê em mesela ceremana û ew teqîna li dêra Mar Elyas li Şamê û kuştiya kesên Krîstiyana û fila hat ew kirin rêjeyekî heştî û çend kes wa hatin em bêjin şehîd kirin piştî wê em mesela ceremana û sehnaya ew taxên nişteciyê wên xelkên Durzîne heman dem de piştî demekî Kurd ez dixwazim vê bûyera em pêvegirê bidin ev siyaseta berê xwe dida em ê bêjin Durziya û ew komkujiyê derheqê Durziya de jî hat kirin bi rastî ev hişmendiya he ev çanda hatî çanda tolvekirinê ne çanda prosesekî siyasî avakirina welatekî bêye kirin ji bo vekê jî wek em dibînin îro desthilatên leşkeriyê li ser erdê yek jê desthilata Hêza Sûriya Demokrat yanî tenê em bêjin proses paralêla vê hala leşkerî û tiştên pêşhatiyên leşkeriyê li ser erdê tê kirin heman dem de prosesa em bêjin rêzanî siyasî hat her dest pê nekir yanî yanî ew prosesa aştî û em bêjin avakirina Sûriye bi aliyê siyasî de her dest pê nekiriye û xuyaye ne di programa we de nû prosesekî siyasî li Sûriye dest pê bike pêkhata xwebîne ji bo vekê wegu berêz Mezlûm Ebdî jî serokê em bêjin serkirdê leşkerê hê Sûriya Demokrat piştî em dizanin bûyerên sahil de ew rêkeftina dehê adarê hat kirin yanî ew rêkeftin xuyayê bû kenû weke em dê xuya kirin rêkeftinekî demkî bû rejêma Sûriye ji wê krîzê xilas kir ji demekî emrê wê dirêj kir yanî û ev piştî wê em mesela Swêda jî hat xuyaye em bêjin fişarekî zextekî navdewletî li ser rejêmê he dîsa jî tê lê wekû bendên em bêjin ew bendên vê rêkeftinê yek bend jî em bêjin nehatiye cêbecêkirin û ez bawer nakim bê cêbecêkirin jî xuya ev Amerîka derfetek da vê rejêmê ev rejim
ام بيجن هنگافنا برو وببن اود لي اف رجيم نكاري هنگافا كي برو خلقي خو بچه يعني وقام مگوتي سياستا تول فكرني هاتيه اوات كي جبو ويكي از بارم اف هفديتنا يا اردن جهاتي كرن تو انجام تنه ام بيجن جوانكاريا وريكفتني كت كارچاوا جيبه بچاوا كي لي تشتكي براكتيك ده هنگاف تو هنگاف نهاتینا نو از بارنا کم بیافکن افجی تیوی خو تی وی واته تی وی معنی قناقه کی شر الپیشام هیزا سوریا دموکرات و وید سلاتا ما کرداجی هيا وجا دماوی هیوا بیا دو هیوی بین پشتی سرسالیه بری سرسالیه اف قناق جی هاتیان بجن پاشخستن دما بدانی اف قناق جی پیشیه و از بارنا کم گوری وی ذهنیتی دو چاندن جدانه دو ایدئولوژی جدانه هر دو ایدئولوژی بگن و امجبیر نکن دستوردان هزن هریمی اما بجن ترکیه دولتا ام بجن اسرائیلیه اف نجی دستوردان اوان نوا کاروباری سوریه دجی نج برجوندی و اتی خویا که نج برجوندی و ایرو اف روشکی آرام لسوریه به سقام گرن تی خویا کرن او تخواز دایمن هر اف پرسکریکن هبن پرسکریکن او لکاریه هبن تا پروژه خود جیبه کن و اف جی و چارچوه داتی وجا ام بجن وک نخوشی یک حالا سوری باک نخوشی یک پنجشیره به درزین مساکینات درزین ایشه بکوجه هر عمره و درشته که یعنی عمره و درشته لی حالا سوری وقتی خویا کرن وک حوالا جی آنی زمان وها علوية انجمان اخوي لشكري يا سياسي آوا كره وينها انجمان اخوي لشكري جي آوا بكن وشخوات سويدا بلغون حمود بين داخواز اخوا نما دي سرخبون جناين خوارين ام تني سرخبون تخوازن وفجا ام كرجي ليا جي وقت بيجي دليشي اما كردا حتى انها ام هي فورمكي خویا کریه نو ام و فرمه داخواز بکنم داخواز می روات شنه حتی نو هری هندک نزل البونت ده ارم همون داخواز خود ده بیجن نناوندی بس و نناوندی ج دست نشان اکن یعنی شنه نناوندی سیاسیه یان کارگریه اداریه یان با فدرالیه اللي هندك افجن جهد ام بيجن ماتيشين دوا غموضها اف وندابونه هد ودا خوازا دجه بله گلک سپاس با جنابت از بین با میوان خویدنه با گهدرس تمر از همان پرسجه پرسم یعنی پشتی ام دزانو که امریکا دنا بین شامی و کرده یا جی حسده داد بچته که جکو چه درخه گهداری بکل گوروی سیاست اکی داینه به شامر رونشت پاشو چو گازی مظلوم عبدی کر الهام احمد کر چون لردنه بهورا آخفین هر چند تبیجن کل سر پیمانا ده آداری آتی آخفتن لپش تیوی هنه که بویر هنه که ام دبیجن یاجی مرو دویوسا او بکه که نه که ده آداری پیمانا ده آداری تنه امریکا پشتی واشنگتن پیامکی درخست و ام پشکریه حسده بکن و دوام جید کن پشتی وی چند روز بوری و ام حسده یاجی پیاده یاجی ریپبلیک خسر ادی وکی پکیجی نعصبینه دوست ما و لدروانا سیاست اوجی نمیناوانه اما حمید پشتی وی هفدیتنا الاردنی هاتنه نبا در روزی دا حمید درکتنه ورته جناب تا چید بیشه بله موسى دوچم براك پیشی آخافی برای سعی و گوت و سوری نابندی به و فدرالیش سوری چنا به فدرالیزم بسکریا شرع گل کی گرت پشتی بین بویر سویدای چی بود و پشتی بین عشیره هوزی عربان ایریش کرن و پیش شعب ارتش شرع حکومت ایریشی وانه دی کرن سویدا و درزیا کرن ودورا وقو ناس باسيا واجكر يعني شرعوا وزير خويتر به وقو باسيا واجكر وابنه هيزك ارتش هنا بنجم امريكا فهم كر جو روشا قود بالسوريه كنا هرامه والشرع
نكار بهذه دور أخوة بهذا كشي ضبط بكوتي خبن تستيقظه ونيا جو بيشجريه بك أمريكا جو بيشتاقو بيراس بك يعني نجي بيشتراس كرنية دفرد دجم كونغرس أمريكي أفجين جاين وان شاندن جبروني بوار تايبت جارة تجارة كده جروش تقول أردني وجارش الأردن روش تقول قول بيس يعني جرك بيشتري روش نامزدوم عبدير وإلهام أحمد الأردني ودور فجهات دور هات شامي شامي جروش تمجولاني واره البيجم بيس يعني قوي بيشتي سري هيدا يعني شعر بين جرودي كده جار كده فجرم بوارونين وأو نرينا برنا الكونغرس وبنرن بخوين كابي شاوي بيشتي براكش قوة أخوة جريا براكش بيشتريها فدرالية كر جو أخوة جريا بيشتريها هسه ذكر نرينجو هي زوانة شبه هي زوانة هيك لفرق الهوزن عربي وداعشة دراغوادن ريش درزيات كد لجمع حتى دو بير هي زواني إيه عرتش عشان أو حمشات وحمزات لبدو قصد شري هفكر بفشنين لأريما عزازي وعفرين يوان حتى أنا تبلي عرتش نبو نخش وبيا الشرع ناكل وريبري يوان وأفتر يوان بنا أندامك شي عرتشي ويجي وحلناكن تندري ذي عرتش عنده هنيش بيا تركيتكن وبيا بخش ليواتكن ونبيا جولانيتكن نبيا شرعتكن دفرد أمريكا شبا شوا فين كريه هيدا بتني جي بسكرتني هسدي أو نجي بسكرتنينا البيجم تصريحات ورقاندين أمريكية يتفردوا قردبون بومبي ويجي بري ويجي بشتي يا ويرس بيدا واجي ويجي وقو دجي برواجوي برك أخبي برك شاشتكي مزنك برك أنا جاي خابت قرأ وخبش قريا حسدتك بس قريا فدراليزمتك ونابنيتك أزبجم بكي روشناني بردوام بكرر وفقر نساء أمريكي وجار كي بارونين وخويا بكا بكين تشي عاستي مثلا عبدي ومثلا ارتيش كانه ادبجم بشي امريكي بشكريا كردا بكر بترج يا جبري بله قالك سباس ما مستعل باخي از بين باتا از هنا كي دريج بكم برسي يعني مثلا برق برز جهدات باسكر تسريدا تشاوبونا هاتي كيجا استي ام دزانه سريدا ج تركيا دركت هاتوي هي شوي سر تركيا بول سر اردوغان بو هات لتركيا كد بيجا يك آلو يك دولت ويك نظام تشو فلان وبيوان هات ويجي شرع الرقوط وقد فيتابو صابن لين هري بازار مالي ويسوكي لهرناي مجبور ما خو بقهره لي راسته امريكا قدمك درجه دنا بين هسده وشامده دچته لدوی داویه هادا براستی چند بیارین گرنگ چی بود وکی هجاجی مبعث کرد یعنی پیشی شامرا دجوه او هیاتا مزن اوکی امریکی و پاشه جی گازی مظلوم عبدیت که و هروها الهام احمد جی بهفرا دچن هیاتا کل و رودنم بهفرا لی پشتوی جارکتن واشنطن پیامکی درد خد و هم پشکریا هستید که همه یکسر پشتوی جوینی دیسا دروج پشتوی دیسا بحث کرد امریکا بیانکی دیده دبیجه ام ریوبریا خسر شاقه کی پککی نابینن و دوست مایه و ام پشکریا ویدکن و اشکره جد بیجه ویج هر کسی راجع ترکیه راجع بیجه وش دنیا راجع بیجه اما همه پشت ویج وینا داویه اردن درکت نورتی مثلا نزدیکی هست جناب تشد بیشه بله بگمان کک مرزا دماکو امریکا نونری خود شینه هریمه یکیش خلک وی هری شینه يعني او توماس باراك عربي لبنانيه بكوكا خو عربي لبنانيه وفي لهيجي باورم هسه دي وقول بيجين نا راضيبونا اخوة لسردا فبيرنجي كيشاندن جين شاهين ناوكي كردية هند بيجين بكوكا خو كردة يعني أمريكية ليباليك كوكا خو كردة باراك أمريكي بكوكا خو عربي ويكي أمريكي جي شاندن لقلوان نبي جو ويلسون وجين شاهين وتوماس باراك حرسي
بمظلوم عبده والهام الأردن جفيان. طبعا دوجين أجندا واتشية أجندا ودفي بيمانا يا ده عدار بيكورة عاد دوا دفي بشتوانيا حسد جلكي بكن وقو كويا كرن بلانك داني بروجكت برنا ترخان كرنج بو حسدش بو 2026 140 مليون دولار ناس باورن وكي ديجي دبي مثلا شر ترور دبي بكرن ليه قمانا من اول دو تشتين دي جوارا قوتن جبلي فات تشتي حرسي كي قوات زمان او بلانك هي بلانك اسرائيلي هي الوي هريمي دبي يعني هسه ديجي كانت بيشروجي بشك جوي بلانا اسرائيلي اگان بيجن او كوريدورا دافيد انجي برانكا كيجرانجا تشتكي ديه دبي يعني او هسه دي جارانتي بكن انه هون ببن بشك جوي بلانا بيشروجي انجي او منتاليتيت انجي بلانا دولتين زلهيز اگان بيجن امريكا بريطانيا فرنسا حتى دمك يجي المانيا اگر سوريا دابش بكن دفي هاي هسه دجبي مسألة ببقى آلي كار جبو دابش كرنا سوريا از باورم حردو خال اجبار حردو هوالا اني برنجكي انديركت اف حردو خال السروارة وصيان بيقومان يعني مسلاوي وشرع انه الهف بكن او نقل كي دردكي مزنة درد مزن او بلان دولتين زلهيز دي بيشروجي ده هندري سوريا ده بردوامك از بس تقولوا كومنتارك مني بتشوك بو دكتور طارق هي شاندا كردي دما قول هبدو جبيان 26 نيساني كك طارق بلانا خو خشك ديار كرن قوتن ننافندية سياسي جبو قال لي كرد سوريا بيك برشي عرض يعني اف براسي بالكيش بو وقال لك خوش بو جبو ما كردا دلي ما خوش كر قو تفقرا سياسي كردي جاي اسطا قو تيجهشتنا ما في كرد لسوريا ماجي لروجافاي كردستاني بفيرنجي تخوازه وسباس بله قالك سباس از باورتكم تشتكي دنتنا تخوازه ميتن دي كومنتاري واخ الكاجي بخوينن كرمكه غاندي دبيجي امريكا دخوازن نمونه كي وكلا نا مركزيه ديمقراطيه لسوريا وك مثلا امانه بين سر مثلا حوالي مبابي ولات بيجي اني بو زمان دلي بلي قال لك شتين هريمي بتايبت تركيا او دبي كلام د نمونه يا قوي شبه ككما كك صديق شرنخيها سياسة مداركي مي كردي بيتشاوا وقصد داخواز النتوي بكي بيكو خوا جبككي وقتين في برسيدك فرنسا دمك دريج با وهوالكي ديلدانية امريكا كا دكتور جمعان بخوينن دبي روشا لسوري نوك برية امريكا نتشارة كو ريكي رياليست بقرا كو جنجاو بابو سوري بو سوريا ايرو بله سپاس بو حوالكي ديجي سركفتنيج مرد خواز بله گلک سپاس ام تنسر خالا خواهی چارا و نوروز آنی سر اکرانه پیوندی سوریه و اسرائیل براستی حتی انها اسرائیل تشتی خواه اشکرت که يعني فكرت ك تشتي كنا خوازي تراست ك وليجي تخا ل سوريا حتى انها فتشارتن دمكي قوتن دي سوريا او بيمانا داوت دي قبول بك باسرائيل را الهاف بك اسرائيل قبول بك لفي داويها احمد شرعه دركت جليا اسرائيل كل للدنيا قام فيها قبولناكن في فاني ريشا قبولناكن وهروها دبي دنيا ري لبر إسرائيل بقرة جبركو إسرائيل هر جاري لجيكي وان دخا ووقت كليجي دخا ليد نهر تشتكي دن درتورتين لا داوية كلي خستيا جي كلي خستيا ليد نهر سيستما جهاز دنك كو تركيا الويبيا كو تركيا هاتيا دفجي لغور نوتشيا لوين خستيه لفي داوية هاتنا بين واندا هبديتن هلبت وقتك او بدي هبه لزيده باش ناتشه انا زانم كا ميفاني ما تشد بيجن از ديساتين با دكتور
دکتر جنابت چه بجه پیوندین اسرائیل و سوریه ام دزن که 5 ساله بجه 6 ساله شریوان اسرائیل و سوریه هر هبیه و آنها جی با آواکی دم پیشی به حافظ را پاشی به بشر را آنها جی به احمد شرع را او پروبلمی وان او پرسکریتی وان هیا جنابت چواد بینه اینها چواد بینه فعیلین ها سوریه اسرائیل تشتكي او كي قبولناك هر جاركي كنت تشتكي لجور خو نابينا ليتخا دفيجبو خطر بينا تهلكت بينا واحمد شرع جيني كانت تشتكي بيجا داويها هوارا خو جيشتان بيه دولتين دنياي انا جي كساكي تشتكي نقوتن جناب تشد بيش بله وكم تزانن برسكريكا سوريا واسرائيل امكان بيجن هفتی و چهار او رکفتنا هاتی کرنا برای هر دوانه هزن یونیفول هاتا سینور هاتا را امبیجن راوستاندن بو هزه کدنا برای دا و جوی دمه دا اف هز نبرای هر دو ولاتا دا هاتیا جی کرن ام دزانن پشتی هات کتنا را جمعه راستی اف گروپن هات اف گروپن رادیکالینه گروپن اسلامینه استراتیجیا اسرائیل دجی ام بجن آرامیا خو بپاريزه نتنج بو ام بجن بو هما جوی دمدا و دمکی کرد استراتیجیا دور يعني آرامیا استراتیجیا نتویه جوهیا بپاراستن بساله بده 10 سالن بده 5 سال او سیاست نخشینن و دنه پیشه خو بنیرنم ده وقتی هاتنا بوی شکلی حتی هاتنا دیر جمعه بلگی جهه پرسیاره بو همو خلکین چافدیرن دشوپاندن و اسرائیل دسته به هاتنا واده هبو منو هما بو 11 روزه دش ادلی به دست بکرو گها شامه کویای بو حاضری اکش به حالی راحت کرن وگو تی خویا کرن ام بیجن پیوندی هر دو ولاتا برو روپلکی نو بفکرن جا اف روپلا نو و امضا ام بیجن او امضا صالح هفتی و چار بینو کرن و نافچاکی آرام الباشور سوریه ام بیجن درعای و قنطرة والسويداي ب راگاندن اف نافچا به چک يعني زن چک گروپن چک دارته ده نبین تنه ام بیجن هزن مدنی تده به و بلگی ام دورتر هرنج به حاله پشتی و بویره خویا افجی گردایی بود استراتیجیا پاراستنا نتویا اسرائیل و اف بویره چه بویل ام ویش بیر نکن اف بویر نه هما راست هشمندیا و دستلاتی و پیکاتن سنی اوهشمن لی پیوندیا که اف بویره چه بول سویدای و اف سویدا و ببه ام بیجن بریکا پاراستنش اسرائیلی رجی ام باورن يعني و دسلاتا و بب سياستك ديفاكتو الباشور سوريا سويدا و هرمك ام بيجن ستاتوك بافاكرين او ستاتوا فدراليه يا دولتك سربوخيه بشيوازك شيواز دسلاتي و بگو و هرم قنت راجي بشكي مزن خلق درزيت دهنن و تايبت يل جولانيجي درزي الجولاني هنا ين داگيرك او هرمن سرب اسرائيلي با و همان دم تني برسكريك او مثلا درعا او بشين جغرافيا قلت ربك هي تسويدا او هندك برسكريك از بارم دماورد دجينها هندك بوير تشدبن تنال او بوير جروب نتشكدار سر احمد العودي بري نزيك رجيم اسد بون يرو هولا كشتنا يكسر كردين جروبن واي سرب ام بيجن اسايشا قشتيا شرفه جروب احمد العودي هاتن توان بالكرين يدي هندك سر ام بيجن جافكانيين نا اراميل الباشور سوريا هنت ام نزانن هردم يعني حاضري جرا تكرن افسر جافكانيين بتقاندن يعني بتقاندن ببر يعني درفتك بو اسرائيل تدخل
وی هرمه بکت باشور سوریه بکت درعا بیا سویدا بیا افا وخويا افرجيم جي رازيش في حاله انه برسكريك نينا برسكريك نينا اسرائيل في هرمي بهناودا وسوريا بيجن ناسنامه سوري يا سياسي نه سوريا جنافندي به وراديكالي واسلامي بهزك بيج حمو بارچن ولات سوريا حمي بخبن نسبه نش برجونديا اسرائيليه تيامك منها ماني زمان يول ساحل سوري ده برآوه ده حاضريته ما فكي اوتونومي ده صلاته كي فيرنگي بكرن تنه و سويدا و باشور سوريا جي همان دم ده شواك شواي امش ده صلاته و همان دم ده ما هرمين كردي جي او جي ده صلاته كي جيرا بي آواكرن تنه ببينه هرمين نافچين سني او جي ببينه جه پرسكريكا نافبرا هزن لشکری خود تنه ام زانن پیکاتن هزن لشکری اسلامی نه ما هزا هتاشه تنه گلک گروپن چکدارن نوادن او هندک ام بیجن تندراون رادیکالین هندک نرمترن یعنی پرسکریکن مذهبی هنه نوا خود پرسکریکن مسئله جهادی و تکفیری ها جا اف گریدام روشا گشتیا حالا سوری از باورم سود اسرائيل سودش في حاله دبينه ام بيجنا قازان جاوده هبه و باريام ده هبه دما بده و بگهره كفتنكي لي اف تشتي تشيد بن اف قونا اف تشتي تشيد بن لسر عرضه تكرن جانا ام بيجن رايا گشتي خلق سوريا تي تاقي كرن كا ام بيجن رازيش بروسيسا اشتي نبر سوريا اوده كخلق عرب رازينا نرازينا لي از باورم بلگی بشیوه که گشتی ریا گشتی سوریه از بجم و نه و راضی به گوهر پروسس که آشتی نبرا خلق به حکومت سوریه یا اویده چه ببه لی بنیرین آمده یعنی افضل صلاتها و عمره ندرج به یعنی از بجم بلگی هده پروژه جا پروسسا ام بجن آشتی نبرا هر دو ولاتا ده چه به و افضل صلات و به هرفاندن یا و كوداكا لسر بيكن انقلابك بيكن ضمن ودا وبرو شركي دي بتشي حتى بريارك ناف دولتي بي وسوريا برقوناها كي دي بله تشتي كرن فيرانجتي خويا كرن بله گله کی سپاس از بین با میوان خو گوترس جپیوندیون چه اسرائیل و سوریه حتی انها هل دانستاندن هي ناف برواندا وهروها شرجي هي حتى انها اسرائيل سوريا دنجي خود در نتخست انها اجا بالشيواكي احمد شرعه الدنيا رد بجاز فانا قبولناكم اسرائيل حقرات المدكه او كان ناف دولتي خراتك سينوري ما اخلالتك وفلانتك بيفانتك وقبولناك ل قالوا بس اب اخافتن واب ليدان هنا برواندا يجد بنيدا تايوانديه كيوانن گفتگوی كيوانن او باسرائيل رهي ياتنا بله از دویشم اگر هذا جيت شيء بله گفتگوی باسرائيل اشكال بون يعني جارا بشي قوات اماراتي وامارات يعني ناس كليه امارات عربي وتكليه باسرائيل وبيمان ابراهيمي وبوشر بيشن سركشي امارات دكه وابات ايوفيت اماراتي بشتي اماراتي شو اذربيجاني باكو وبشتي باكو وانا يعني اشكره بوجا روشني وان باسرائيلي اره وجراحات باريسي حتى انا جبر دوامه بردوام تكن روشني وان بيجم شرع هل تشتي بك بس بوصر ده السلطداريه بمينه و اسرائيل جيوك مثلا دارو جزرة هردوا بيرو كارتيني يعني او امريكا دارو جزرة هردوا يعني البرليت خجي ورجي بدكشينا جبقوا امزبكوا تنازلات جربكوا وجير خد اخينا روشتني ابا يو ان ابا كوميتا شي بجنكم عليها جبينا مظنيا يو ان جيب اكتر متوي د 24 25 هي بدايه
ترامب خستيجي بكي او شرع هرن شرع نتنياهو ولا بدورونه بكي ترامب وحردو بافرونه ترامب حردو ابجرينه دبيجن بكي بيمان كيف بدنا بواده افزرت قلت كيش خوي جارنا بك بدر كي زرت نكرن وليخ وجفاتي واب اسرائيليه دركتن ونابنو تشبون اشكربون قال لك تنافوا هبالي يدو راوي قال لك جي كذبون قال لك جي عاجبون قال لك جي ناب خد بالتسبيكرن و داخو يا كرن يعني شنو عاجزيه اخو انا برسفيت تشكيل كي وبشتي باسرائيليه ردني مجبور وكان قلت نابل بطريقين وقعد بيجن كان قلت نابيج ولا بقبول ناكن وحشبك بتشكي لا فحش كرناني فالاي البيجم هرت شي بك بس بو اسرائيلي بك وج امريكا بك وجهات كثير بك كرداجي بك نش تركيا بوش كرداجي بك وج درزيارجي بك هرت شتي اماده بك جبو او سردا سلاداريه بمين واسرائيل رو بك وخوك كون زيك امريكا واسرائيل دك وبك بيامن نا دما بيج لنزيك جي دما نزيك د بيمان ابراهام جبك يمزا بك البيجم بمين سلاداريه وناتشه عندنا رينا بده يعني امريكا جير جرنكو اسرائيل جير اسرائيل وحزب الله ايران وحزب الله عفوا يعني ايران وحزب الله وهناك اسرائيل اشكال قد قويمه تجمن ما ويك يعني ايراني واسرائيل بيت قاعد وامريكا بيت قاعد وكسكي وكوينا بينكو جت اسرائيل جت ايراني وامريكا ايراني وحزب الله وفان تشتين ايراني بك واوجي خونزيكي وقت كتبو جي خوش بكو بمينه بيجم زو ماتش ليوي جا خدا كبه يبدا بكش كردارجي وج اسرائيلي ارجي وج دردي ارجي ويرى دما بي خوش تربه يعني البيجم انا وبري صالح وتشنجيب قال لك سباس ما مستعى الباقي هالبد برنامجي وهذا معرف او كان نابلا اسرائيل وسوريا معرف دا دقيقه 20 دقيقه نيف ساعتي بلكي معرف نكربه شيروفا بكي يعني نكربه داخوازا خال سرباخ ف ل وقت كونكريت نابنا وانها تشوايا اما وصابيجم نابنا اسرائيل وسوريا احمد شرعه تشواتش باشه پرسه گلکی بالکش بس بری ویز کومنتارا کک عبدالله ایمان بینم سر اکرانه سیاست مدار کی می کرده او پرسه کی بالکش دکه دبی وار باش د نقابت کوشین انج ناکوکی ادنا بر ترکیه و اسرائیل جه کردان لکیه از اول کردی بس وای بدم بیجن حسد ببین نبین ایرو نونرتیا ملت کرد لروجاوای کردستان دکه و او ببشك جاء تحالفات دولي انجي كواليشون يعني نابلتوي او يعني او امد بدولة تنزل هزرة بل يعني او جهه ما دبينا كوكي ادنا برا اسرائيل وكذا بدولة تنزل هزرة بل منكار خبدنا علي تركيا انجي خبدنا علي اسرائيل دو تشتكي بالكشي رو تشيبو كك ميرزا قالك بانكو توبن امريكي ايرو روج باشور كردستاني انين باجار حسيتشا ديمك بلانك امريكيه هي خولور بتشسبينه ورولا تركي الور لاواز بك از بهور بلان هي وبلانك بالكيشو بربشابه ازورم برساته براسي بيمانا صالح 1907 وشاراده جو هدانا كبدنا برا سوريا وتركيا سوريا واسرائيل ده ليبلي ايرو اسرائيل دبينه نتنياهو دسبيكي قوت وقتا قو ريجيما بشار الأسد بقوري هاتا رفاندن ومن بشار الأسد هالرفان ريجيماوي قرق شرع إيرو دياري كي بدمه ديارياوي چيه ديارياوي إيرو شعبي لحرسي بارزقهن لباشوري سوريانن يا قنيطراية وسويداي ودرعاية يعني حرسي تخوازي حرسي هريما بيتشك بهيله ودبن كنترولا اسرائيل دبه اجبو به پاراستج علی و بجبر باوری بن اجما دسلاداری احمد شوراتنا کسن تندرود نافدنن کسن ترور نافدنن جبر دخوازه خو به پارز به هریمه تبیده تشتکی بالکجی ترامپ ایرو باورم دابو گوتبو دوی مهیده مها سپتمبره دوی پیمانک دنابرا سوریا و اسرائیل به نیفساندن به قید کرن وقوال جهدرجي قلت ذي تشونا اگر شرع على نيويورك
جبينا الدولة نافنا تويد بيجومان بلكي الور قطراي بقرن وكاربن بيمانة كي بدن بيناسين بينفساندن دناف وقول بيجن بيمان إبراهيمي بس ترسك مزين هيكك ميرزا از باورم شرع كاري حمي تشتاج بو إسرائيل وقو شوا صدام حسين حمي تجدان دست شاهد دما شورشة كرديدة أو شط العرب دا حمي دا إيران مقابل جوك إيران دعم كردانك أنا بشتفانيا وانك ترس أوه جو شرع بيج أزي حميتش بدم إسرائيل بس بلا إسرائيل بشتفانيا نكردابك ون بشتفانيا درزيابك هجا أب مسألة شيء هو شخي خطر بالسلمة سلمة كردا أب بيمانة هانيك وسلمة كردابة بدم كرد حتى بيجن أو دا خوازن جو كرد خوازن جري جيما شامي بلا بيك نين هم بشتفانيا وينك الناس إسرائيل بشتفانيا وبك أمريكا بشتفانيا وبك لهم برويس كارم حتى شي بدم إسرائيل يعني منتاليتي جمع عربة هي أفخاينتي كان بيجن جمع عربة هي كارد تشتكي مزن بدن بس تشتكي بتشوك ندن خلكن وولاتي بلي إسرائيل جزانة حتى كرد لوينا بن خويه أو كيكي إسرائيل دلوير حتى كجبر كر رأي إسرائيل جوابات شيء إيران جوابات شيء عراق جوابات شيء نظام كدره جبوا يد بكرد أو كي خالوي هبن وفا جناب تجي باسكر تانك وتوبي خو أمريكا بغداد تكشان آني للكردستاني الرجاوي كردستاني بجيتك وهر وقت إن الباشور جي بجيتك أبا أو كي ديارة أو كي ديارة كل الرجلات النابين إيكو أمريكا وإسرائيل وإيكو بيمانداني وان بي باور بن كردن جبركو برجواندي وان عينية جبو يجي أو زوب درجة برنات بن وشرع جد بوي أو كي بسرنا كبا أم درباز دبن درباز خالكي أذكار بس في كومنتاري بيجمك ميرزا يعني هو برجواندين دولة الزلهيس هاجا برجواندية وان بيك ورا أب نتوين بتشوك وناف نقاد وقو بخابن طبعا وكرد يعني كارن بيشبه بكن جارك ديتر وصد صار يدجي والباشخن بس برجواندية وان بيك ورا آخر برجواندية بلي أم كرد كم قال كي شيار بن دفي تشارشوفي أنجي دفي دميد بلي أم درباز خاله خوي بنجادن وقت ما زود شا راست نوروز خاله ما بنجا بنور سر أو كي شاشة دورش عبد العزيز تشتكي عربي نيساندو ما مستد لبنره هذا لبنره أو سلافو ريزيز مرتخوازه وسلافا كلمة دكا باش مالاوي هذا دكتور جيل بيت درزي إسرائيل قبول ناكن نزعم شو اوكي باش بهر خالا خويا بينجا برام چه خالا خويا بينجا پشتی کو کرد دست بکرن گوتن ام سوریه کی ناوندی نخوازن نه ناوندی تخوازن به هر همه پیکاته مافی وان تیدا هبه به آواکی وصل لهف بکن و لسر ویجی اوادمه کی دریجه پشتی براستی کنفرانسا 26 نیسانه که کرد هلوستا خواه بکری آنین زمان و پشتی ویجه شرط درزی و بیجن علوی آجی که دست بکر شرع زانی که بگوتنا تک دولت و تک ملت و تک آل و تک نظام چی و جمهور عربی و نظام چه که افتشتا ناچه اجا ایرو سیاست کی دنیت که گوتنا کی دنیت بیجه دویجه هم جبا همی تشتید کارم باخفن گفتگو بکن لسر باخفن جبلی و قطاندنه یعنی جبلی که ببن دولتك سر بخوا كل ببن دولتك سر بخوا درزي ببن دولتك سر بخوا لذا بكردارات كارن وي باخفن هلبت باخفن اجا كا برز دكتور طارق تشبيجه شرعه چما هاتوي قوناغي براستي وقوتا زمان مثلا ركفتنا قام جدوهات كرن دا خوازي كردا بوري كفتنه دا هات كرن از باورم حكومتا شرع هر دكهفت برسكريكا كده
وی جبو ریا گشتی خلک پیکاتین سوری ناماوی نش بو خلک پیکاتین سوریان خلک سوریه دائما نامی وینش بوش دربه يعني فشارة كده وك ونها أني زمان إنه بريويل بتشيل نيويورك البدي قوتنا كبده بياما كده خويا كنج بو إسرائيل جبو أمريكا جي أس آمادما وهر شكل ما في با جلك جرا أمريكي أو دبيجن دبي أمي بيجن ما في بيكاتات سوريا ده هاتبه باراستن أو وين نشان دخويا كرن جواره واس آمادما في أو يمكن ده أز باورناكم أو آماده به جوی اوی دجبر تشتی وگ معنی زمان تشتی تکرن لسر عرضه پیش ام بجن برواجی ویه که یعنی ایرو کنگره دیالوگا اجتماعی حتی اف برلمانتارا چه برلمانا چه ببه اف همو هنگاون تاکراوینه تاک یک هیزه یک اوی اف تو اوانه جانا تشنا دکیش بود جانا خلکی پیکاتاجی هگه رازی بکه وگو بونمونه چند بری چند روزه کی میناک او مثلا زمان کردی دزگاه راگاندنا سوری ده یا سانا ده هات ام بیجن چسپاندن لی و چند هنگاون دیکوری یعنی وقت دیکور بده خویا کرن اف نه پیگه کنگه باکرن نونر کردا دیالوگا که نشتیمانی ده هات او کرن دان پیدان بمافی چارن ام بیجن مافی نتوی کرد پیکاتا دیل دستور ده هات دان پیدان هنگی ام بیجن ولا هنگاوه که یک لکال سر عبابه که لی تو تنه بس بو پروپاگندا سیاسی نامه گشبوش در و بو هندک کردن نیزیکی و خواه رازی بکی جبو کردن نیزیکی و خطیجی بجا و حکومت آماده هر تشتی بکی لی برای من او وگو توزه تو آویجی چاوی خلکی ده تو خلکی پی دور دکیج راستی یعنی بله گلک سپاس از میوان ما برز گهدرس تمر جناب تچد بجوان جناب وهاي وجهية الشرع السريدة تشد قوتا ونها الضوية تشد بيجا وشما هاتا في قناغي باوري بيتشيه از بيجمع حرب هر او فتقرج يا اخوان اشيوك بقولت قبضي يعني باراكشي بشتابي قرت قلت في سوري كنا بندي به بشتي وين بوير قوشيبون برافي والسويدا وامريكيه نريني خو قهر وزور لكر بشتي فروشنا امريكيه وامبيري جاجا خو فكريا يعني باراك واش قوت وروبيو قوت وامريكيه ديجر قوت نبي كونغرس جي ويجي نريني خو قهر تانا كو داري ام جداهيه قبول ناكن ام قفتقوي ناكن سر جداهيه يعني وكدي ام آمادن شهر تشتيري ام قفتقوي بكن يعني سر اوتونوميه سر فدراليزم سر نافنديا حريمي يعني هذا الشيء قوة ما درجة بيجمع في زور لياتي أقول لك وبيجمع ما تيجي قوة إعلان دستوري بقول بيجن راقعنا دستوري أقول بلاكر وصار سوريا بريفت بأنا بيتا ما هند أفشل ما يشوي بيجمع يجي خفقر ويجي خفقر نزيك وقارتنا يتشكل زانا ولو برنامج وقبولنا به وزورا أمريكا وان وزورا درزية وكردا وبشكي بجا خدا كم في قوارتن باشي اوكي جالك سباس ما مستعل باقي ام لاد نيرن تشتيك تشن مها الشرع هات يسر اقتداري جالك تشتكر كونغرس تشكر مجلس تشكر نظام تشكر وان هاجي بريار ده دبچه بجارتنجي و سیاست خواه هلبجارتنه جی دیار کریه ما بعض کر که نظام چبکه و ایرو جی دبیجه از آماده ما به کرده روان تشتا همه جارک دنج سری و باخفم یعنی دوی معنی که کرد زور بدن سر یا جی کتیه زوری که وان تشتا همه فسح بکه جنو و تشتا کی دندانه سیستمی ده داویا خافتنه ده از گمانم قفن وقو هوال قو درجة قفن يه أمريكي قلك السر عنن قو إنه واحد نتوى كيماني قام بيجي نتو كردو درزي قام درزي بك النتو
دوێ مافیەوە بێم سەوگەرکردن جبەر ئەو هەردوو دەستیشان کردن علەوی دەستیشان نەکردن جبەر خویایە دەبن ماسێ دژێ گویایە ئەو عەلەویار مەسەلەی وا چارەسەر بوویە لێبەرێ تشتێکی بالکێش هەیە ئەس باوەرم ترسا تورکیە ئەوێ گۆ ئەو ژی شەرع دەبێجێ بلەز و بەز مافێ کووردا و مافێ دورزیا بدووە چێترێ گۆ پلانên ئەمریکی و دەولەتên زلهێزیە ئەوروپی کاربن پلانێکێ li darxin Sykes-Picot بهرفînên vê herêmê ji niv re resim bikin xarîtak nû dijê deyî li vir noxtekî heftekî berê Serokkomarê Tirkiye beyanekî xwe da li bajarekî Kurdistanê derket got ji bo Kurda ew baş e ku berê xwe bidine Enqerê berê xwe bidine Şamê û berê xwe bidine Bexdayê ji bo Kurda dahata Kurda ya herî baş ew e eger na têkçûne bêguman yani wî signalek da Kurda signalek dide şerع jî dibê hûn li hev werin li hev bikin yani wê rê pêşa planên dewletên zilhêz bigire ew wiha texmîn dike yani ez barim tirsa Tirkiye ji vê ye yani ew şerع dibûtîne bina îro Kurd çi bixwazin nanavendiya siyasî bixwazin bidwa çêtir go îro Amerîka were û Fransa Brîtanya û Almanya karibin vê herêmê ji hev bixin û karibin xarîtavê nû diriz bikin ji ber terî Thomas Barak got Sykes-Picot yani ev teqrîben 100 sal ser derbas bûye divê nemîne divê ev plana ya got Sykes-Picot danî bê guhertin demek ew plan serê wan heye ya duwa tirsa Tirkiye gelekî ji İsraîl heye ew herêma başûrê Sûriye wekû me got têxibin destê xwe de yani berî di rojekek Mêrza Tirkiye terî peywendî navbera Tirkiye û Sûriye îro çêbûye gembêjin nav dikevana de meselê leşkerî ewa gelek amarên guhestinê jê dibêjin ecîzet tenasut bi erebî jê dibêjin ji bo got çi tiştên İsraîlî çê bibin balaferê wa derkeve ew karibe bigire vayê balaferek İsraîlî derketiye bêje hikûmeta Sûrî vade îja İsraîl çû wir li bajarokekî dora Şamê navê Kisweyê li wir bi mevaran kir mevaran kir wê çaxê me Sûrî tişkî wê tune got hemberî İsraîl derkeve û karibe dijî vê peymana got navbera Tirkiye û Sûriye de hebe ev tirsa Tirkiye hemî jê ye ez bawerim ev ê yek û dibe jî yani şerع xelas yani tişt ji destî derkevin nikare îro nikare di eniyên şer em bêjin nav xwe û Kurda diveke nav xwe û Durciya diveke vê çaxê wê emrê wî gelekî Kurd be û dewletên zilhêz wê bêjin tu nikare vê siyasetê bike em ê yekî dî bînin şûna te belê gelek spas em derbas dibin xala xwe şeşa ku bi dîtina me ava ji êdina girîngtir e ji ber ku di nav Kurda bi xwe bixwetaye belê em dizanin ku şemî û yekşema ha ku bihorî li Silêmanî konferansekî partiyên sosyalîst ê erebî wisa dibêjin navê wisa ne li Silêmanî pêk hat û berpirsê PYD'ye Salih Müslim jî beşdarê wê bû di peyamekî xwe da behs dike û dibêje ku heta niha me bes daxwaza dewletekî evkekî ne navendî kiriye wekî din me daxwaza federalîzmê nekiriye me daxwaza otonomiyê me nekiriye me te evkekî netewî bi daxwaza me da tune ye bi Sûriye re û her wekî ku me li vir jî nivîsandiye ew axaftinê wî ku berpirsekî herî pêşe ê partiya PYD ku di 26 Nîsanê da bi konferansekî ew bixwe jî tevlê bibûn bi konferansekî biryarên din hatine girtin biryarên heta ji federalîzmê bigirin zem heta navendî hemî têde hatine axaftin ku xalê wî gelekin eva yekser nakokin gelo de eva ahenga navbeyna ew konferansû û PYD ya jî hesedê ew bibe sebebê ku ew tiştana birûxin û carekin ji hev bela bibin û çi qasa nakokin
او هيئتا کو 26 نیسان ده هاتبو هالبجارتن تبر تککی نشان صالح مسلم بده یا نه برز دکتر طارق. بله که میزا ام دزانین وقت آنی زمان رکفتنا ام بیجن واسه بلگنامه کنفرانس اقامش تو هات راگاندن راستی اف نونرات ام بیجن داخوازه گلی می روا حموت ده هات ام وگو برا کردستان سوریه نیا کردستان سوریه هر چند ام نه بشک جیجی بول لی ما پیروزبایی لیکن ما پشتیوانی ام پشتیوانن جوی بلگنامه را اف بلگنامه براستی نونراتیا ام بیجن ما فی روای گلی کرده که پشتیوی ام دزانن شانده که کردی هات آوا کرن اف شانده کردی دبوا تنه وقت هم دزان برپرسکی وی شانده هد اگر یک کس دو کس هاتن دست نشان کرن مفروض بهات خواستن اف هر داوستاندن شاندک بهات کرن یا چه ام بیجن چاپ کوتنه کی راگاندنی میدیای بهات کرن بردفکه کی به هبه یا کسی که برپرس بر شانده ده هبیا او به لی ام مخابنم دبینن هر يعني هر روز هم یکی لسرا گاندنی دبینی شیوه که تاخوه یک روز که دبیجم ننافندیت خوازی یه دی روز دی وقت نهانی برای صالح مسلم يعني براستي او تشتاوي قلتي نتو فلسفه سياسي ده براتيا جلانو او ام بيجن ننافنديا ديمقراسي او نظام اف تشي فلسفه ده تشي زانستين سياسي ده تشتكي تو ننافنديا ديمقراسي يعني نش شواك ده صلاة يعني براستي يعني تاني بلقي شارتيوان كارين سيفيل ده نافكرين او خويايا يعني قال لي جرى ام وقت شاف روشيد شوبيني از كيف جي برسياري ده تود بيني سري هايفي وبني هايفي شاندك الشامية دتشن يعني ايرو شاندك مسدي شو مجلس ام بيجي انجمن سوريا ديمقراط روجا دي هيزا سوريا ديمقراط دتش روجا دي ريفا بري وحاضره روجا كي بنابه بيكاتا دتشن يعني اف يعني براستی وگو برآویتی کرن اف داخواز روا یه وی شانده کردی تو نبینی تنه هر هیوی جاره که بیجولا رونشتنه کرنه و تنه او رونشتنی خو ناف خود دکن اما وگو کمیته کی هاتن دست نشان کرن و هر یکی ارکی خو برابه او برپرس به بر وی گاندنا وی بلگنامه کر اف بلگنامه بگینن شامه و حتی اگر شام جی بانگوازی او بکه دوی بیجن شامه شاندک نونرتیا مده که او شام او برپرسه برویده نه شانداره و بریه نه شاندا مجلس سوریا ديمقراط یا امی بیجن پیکاتا یا و بری دمکی شاندکش پیکاتا چوبون يعني روجادی مساکر يعني هر روز شاندک دچیر شامه اب جه پرتوازه يعني بلافونا او کردیه او یا برز يعني صالح مسلم جي داخوانياوي اف جهات جبو برآويت كرنا او مفدو يمن ام وقو برا كردستان سوريا نيا كردستان سوريا داخواني مدا وما وقو شبيل ازاديش داخوان دا دبي صالح مسلم داخوازه ليبوريني بكي يعني تو پابندیش وره کفتنه دا یا توش بناوه پارتی خو پارتی تا امضا کریه لسر به رکفتنه يعني اف جهه بشنه پیاماوی یما وقت خوان پیاماویش بو ترکیه بو بو ایرانی بو نش بو حتی اگر نامه که نه راست تنه گریدای بو زیاترش بو مثلا ترکیه بو پروسس آشتیر ترکیه و پروسس مجارا پروسس آشتیو یا برای زوجلانو پکه که ما بفیرنگی دخواند يعني او زیاتر آراسته وی امش دولت ترکیه و حکومت واحد کرد نه به لی انزان مخابنیه دوام بینیم داخوینه که حق افزان تو هیتو نچو دیالوگ تو في داخوازه براته گلان ام قناخه که دیجی آواکرنا ولات ام کیانه که مای کردی بی آواکرنا يعني نوع درزيا ب 1700 كساتن كشتن داخوازي خو بلينكرين بجام سرخبون ناي خوارن يعني ام ناي خوارم تنا ام سازج لسر سرخبون ناكن تن داخوازا ما سرخبونه
وها علوي اشكرت بيجن امش فدرالي ناين خواري انا زلم ابن نابندي ايوان ايمان بله ايوان ایمان اوان بس بجن نتوا دموکرات اجن نتوا دموکرات جبو کی تخوازن از وی نزانم لتشتي كو اوانا نهال تركيا تركيا تخوازن وك بككش تركيا تخوازه عين تسع صالح مسلم وصاد بيجا حتى دبيجا جداهي اوكو شوازي العراقي شيبيه لسر بنجها دولة نتوية دما سينور دست نشان كرن وقوتن سر بنجها دولة نتوية دما سينور دست نشان كرن قوتن ابن نافچه فدرالية العراق كو كرت لوي دمينن و اف ماف دانوان لبلي ام فان مافان ناس ناكن ونجي تاني جبو نتوا کار دکن ام دبیجن نتوا دموکرات اما گوتن صلاح مسلمن بله گوتن صلاح مسلمن بله تعقیب بس گوتناته بس انا زانم حتى تشل اوي بل راستي اوي ها ايرو هدا خويا که هاتي بكرين چا پيكاتنا كي قال بيوك ميديا يا يكيتين اجتماعي كوكان تدا گوتی بو هگر نناوندی قبول نکه امی داخواز سرخابونه بکن الان اف نابرا دروجه دا چی گهرتن پشتی فشار جاده کردی و خلق ناراضی بون نه دوی دا تو خلال کی گوتن اویت د گوتن خدا خلالتنا دبیجه ام دولت کی نناوندی تخوازن نناوندی کی دموکرات او صاد بیجه تقدر بيجي اگر نه حتى قبول كل ام سرخابونه نه حتى قبول كل دي ام باشه بنرم باشه گله اسپاس برز درس جناب تشد بجمع نعم ودكتور ترفي بجاري باش تغلي يا صالح بس بوتشتي ناشت ومشيرو فكر تجي كتير ما صالح مثل مكب نونري بارتي اخوات بجم وك فكري بككي ابوشتي اخري شخوكا كفاكيا بافل وانا وهفالي خطوره خديتن بك نونري نتوا ديمقراط اخذي نو كي كرد اخذي براستي مخابن فنتوا ديمقراط امضان بي يعني دحر بلاطك يتبينن قاليتي دقش نتوكن اما هم بين كرد ام نتوكن ايوا نرينا واد نتوا ديمقراط تركي دقش نتوك ديمقراطه هم كاسيتي بله ام گوتن سلام مستم برسامه ناکوکی نابینا گوتنن وی و یا بریار کنفرانس 26 نیسانه ناكوكي اول از قلت قاطناش هناك برقونا يعني نرينا بارتيا خو اندامي دستيا كردية ياج كونفرنس قامش ودركتي انا اندامي رويناكي او كسر اندامي باخفن في جوي خطي درناك من براسي بس هو يكي نورمال يعني نا اندامي وفتي وي دستيه ونرينا خو قول بيجي بس اندامي دستيه خو قالك نرينا يبتن نرينا بارتيا خبتن بله قالك سباس ما مستعل باقي استمع باته كا دبي بشتي فان غوتنا ياك از دبيجم اخلالا بريارن 26 نيسانه ودبي او هيئتا دوی کنفرانسی دا هاتیه هلبجارتن برسوا صالح مسلم بده و هر وها جه پارتیا ویجی عذره بخوازه چه دویجی؟ ناولو براستيجي قال لك بارتيين انا كسي انجمن اجتماعي كردي بيان خود درخستن وقوتنا وي شرمزار كرن قوتو ابدا مش حقيقي في قوتني بيجي ندا خوازا ملتي كرد للرجاوي كردستاني اگر مسلاك شخصي او مسلاك ما بدنا علي او دخوازي يعني صالح مسلم زي خوش نازدكم او دخوازي او ملتي عرب شبر سيمينار يا عرب ابو خوازي ملتي عرب راضي بك انه ام دوزا دوله امه ديمقراطيه كن امتها ديمقراط يعني حنا لك ملتها كان وام ديمقراطيه ما بردود خوازي ومساله بفيرنجي تشاره سردبه ليبل تجاري ام خلك روجابه براسي وقو دكتور جي يعني زي حد حواله قفا قولي هات كرين انجي رياكشونا ملتي كل روجابه ديجي في قوتناوي هات كرين قال لك باش بو
و کەسێکی تێکە جێ بەرپرسیاریە نکار بە هەر گوتنێکی بێژێ لەسەر ڕاگەهاندنێ وەگو دکتۆرژی گوت ینی بەری درۆژە گوتیە گەر حکوومەتە شەرا قبول نەکە تشتێمەمی سەرخۆبوونێ بخوازن تێچاوە سەرخۆبوونی سەر چی بخوازێ سەر چی بنگەی تێ بخوازێ مەسەلەک نەتەوی و لە دیساژی ئومەت دموقراطیە يعني تشتكي بالكيش بو يعني تشتكي بالكيش مثلا شخصي ياوي بيجم يعني تشاو مروفكي شالو شابك وكردستاني قبولناك تشاو وكي كردكي دوزا ما في كرد لروجاواي كردستاني ناك دوزا تشتكي جي بيجن خلبي انجي نراستي انجي قوباوي دكي وجبو سيستما باشوجي دبجا سيستما كينا راسته لا يعني قرك خلكي باشور يعني حتى خلكي سليمانيه ارين بلكي نلقى هريما هوليري جبن قرك جير بقوت انا راج فر دركف نجيت نذكر انا جيت قرك البغدادي انا قرك بفيرنجي جير بقوت انا يا دوا تشتكي ديسا شخصيه زي بيجي دندري كونغرا 26 نيسان ده رودا نزیکی بگو همه پیوینه که تر بکن گناس قبول رودا قبول نکن ایرو چونه پیوینه که رودا یعنی کوبانیوی خور بکه پیشن پیویدر که برا بکه پیشن پیویدر رودا در مروفکی هگه سیاست مدار به وقف قلكي تبلي هبيل جم هبه براسي تشتكي قالك خرابه وقو دكتور جاني زمان مسألة جي برآبيتي تكن أو حقي ما في كرد ينتو برآبيتي تكن اللي بر جوهرمم وهوالا ما جوهرمم تشتكي خوش دبيجي دبي برسا من قال خسر يعني ربابريا خسر بسري خوف دشي بحكومتها شامير كاردك أنجي دولة مزن بيشتاوان دقرة سلافوريس يعني أذكرهم برسبي بدن وحبالي حد وحبالي ما بيجي كارم برسبي بدن لوقت ما جي زيدا نما يا أري ولا خبرتي خالك مجي إذا باش خالك ما هي اللي عم ديساجي بكورتي تتكاري برسبا جهدار شيء جهار بدي أو ددن برشعب إخوات بيدما موك حسد درين وك هيزن سوريا ديمقراط مسألة عسكرية جندشدكن ربابريا خسرجي دبي وقتها عم درن ور أم كارو بارن هريمي أم بنافتينن لبلي دبرد بحصام كشا كردي دكن أفجي ناي قبول كرن جرك إيرو رو أو شاندا كردي قبول نكه دبي هون وك هيجن عسكري وند مسألة عسكرية باخبن والمسألة ربابريا خسر وقتها وندشن مسألة هريمي إجبار عرب ومسيحيين مدني أوكي يعني تشي كارن نخشخانه که باب کنن تشکیوا بکن ده مسئله کردی گرک شاندا کردی تنی او گنگشه بکه به هندره دسلاتا شان دبی ویاجی شاندا کردی بخوا جوان را پیشه به گمان و گرک اعتراضی بکن برای گرک اعتراض بکن امتن خالا خواه داویه بس انفورماسیون لازمش بوی زیده پرس از باور نکم تیده هبه که ده لشامه او که مهریجانا کی چه به انزان مهریجانا چیه او فصلا یوسف جی بنابه انا کسی ده بشتاری وی ببه کنگه چوه او او مهریجان جبو چیه دکتور تکاری بس بدی؟ والله مخابن يعني يا نيرين عم يا باشا أول أنجمان اجتماعي كردي وتفكير سياسي بقشتي يعني وأم وجه پارتین انیا کردستان سوری هر داخوازه که ام بجن داخوازنامه که شامه به ام نچن حاضر نبینن نه ام بجن شاهیه کی چه بکندو بیرانی نه کی چه بکند داخوازی ما بکو و ام وجه هرن جوارا چپ کبدن رضا شش هفته رونی و ام بجن نوته اف کنگه ام وگو تفکر سیاسی وقت بکاته که سرکی ملت کرد سوریه دهات دان پیدانک هات کرین ما فهمی روا ام بیجی مبدا ثانی ام بونه هاو بشین و دسلاته ام بونه هاوپاری و دسلاته وی وقتی ارکمه ام تیده بشدار ببین همو خوشی و نخوشین وی ولاتی ده لی ام تنش بو رای گشتی و بو اوی بکن دا خوازی که از وی او پیشنگاه چه بو یعنی او پیشنگاه شامل چه بو
از بجن بلکه 2000 کس چوبو یعنی هر کس که همه به دعوتنامه چه کاری حاضر ببی و الوی باش و همه باش و همه رضا 5-6 کاری بو بگیوید از بارم هگه زودتر بچا بلکه بکاری رضا 2-3 رونشته مخابن يعني اف چوناوا اف جي تجوي واتي خويا او هماهنگی نبرا في شاندا كردي دكتور كلام اخوك كرد وقت ما نماي ما دقيقه من مايا يعني از بارم خوزگا نچوا يعني خوزگا نچوا بشتانا عزيز گودرز اتچ بيجيج بوي بچيا نچيا وجبوچ وەک فوارە شامێ پشنگا شامێ داخوازەوە بۆ برا فەرمی داخوازی واراتەوە گەرەک فەرمی جێکی برێز ئەو دانی بەڕاستی جێ سلک ناوێ و ڕۆشت ناوێ کورسی پاش ڕێزا 5 تشکینە خۆش بوو ئەتبێژم گەرەک قبول نەکردبانە بەس خویای جوار هاتی يعني نجي بنيا شرع يي بنيا شرع هاتي علي بنيا تغيم مشات حبان كاجوانا كرتك الواجانتي كواج اي دورة شرع بانا ويجي درزا بيشي دبانا بس مخاف نشكينا خوشبو مفيش بيش يعني ما مستعل باقي تجي وصاد بيجي وعم بقرا بيجو ما قرك نتشونا جبر زانه جبيستو شش ما نيساني حتى انا شاندا كرد خوازه رونشتنه که بالشرع حکومت شرع رونه جبو ما مسئله کردی بیچاره سر کردن ایرو رو اگه شرع به مسئله دی که دوزا که الورد شین او بر آبیتید که یعنی او کیشا کردی بر آبیتید که گرک هزا کردی تفکر سیاسی کردی جولو گرانتر به جولو زانتر به بله گلکی سپاس جبو هر دو میوانه ما و مالوان آفا و ام هیوید کن که برنامه کی دن داش جارکتن گلک جارندن ام دیسا ورن لسروی شاشی به اوکی چارپل مدیو پیف تیوی ام روجوی شیروه بکن ما مستعل باقی مالاتا آفا و گلکی سپاس و هر وها از سپاس تماشوانان کم تایبت اوان حوالن یاجی تماشوان ما کتی بنیه خواه پرسه خواه و اوکی خواه تبلی ما بونه بوانا سپاسیوان کن و سپاسی حمیات کن هر وها سپاسیا نوروز کن که اول 2 ساعت و 20 دقیقه لپش پرده احرامت کشینه و از بجم حتی برنامه کیدن منتف بمینن خیر و خوشیه ده بخاطری و مالا و آقا شباش سپاس امید خوشیه ده سرکفتن چالپر و پیوره به گلک سپاس مالا و آقا سپاس سرچاوه شبابی